Amen. Yeda was sroni asasi gura Israel Onyankopon Elohim Yahweh. Our name doba na Zreni Meziaso. Ama natu yaso nyima do fo so mfa apostle kwagman. Enen so many mo de ahyemu. Ye beche oba de twedi ampo Yahweh nasem. Mesre wa wian waso fo waso fam me. Ne yenche nsempai. Na ansa ne be frase no. Ye mo oba de nsamra ne ansa. Ye de nsampa na ba. Obrenka nsamadu katawere bo Onyankopon twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Otibreka se sha henche Onyankopon twedi ampa. Dumai kasiye dutan kasiye dutampon wa. Wase we du krokro du hinika taban. Ye Onyankopon twedi ampa ne yi. Menkwa mi Onyankopon. Asidewura na ase ansa amoso ansa meda wase. One twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wocha ko chemcha ko bremo. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakochem techia ye da wa bremo apiafo. Amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante fo nante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje asuo kutwere asuo pomapon tumfo a. Woje pokokwa ho de timutin ma Israel adhedom nante asase pese so twa ya. Ensuo mpanka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de din mumpom ama. Onyankopon twedi ampo beni. Ono ani mi Onyankopon twedi ampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sumbo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrane a ne din fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. O bade nyame kasiye Jehovah Shalom. Peace. Yasumdie. Amen. Hallelujah. Amen. Yedo bade yawase. Wadoya onam doba Meziaso edin neso achayen. Adofo mu so for apostle akwajman. Enen so minimum adi ahiemu. Yes. And the topic e ba we won so netie. E controversial. But as I say ya wadom, ye pepem ni yehunu babia ne tobre eda. Hallelujah. Amen. And the topic e be ya to di say Onyankopon ochiri mpaboa ye sheko Asore demu ana. Ochiri Mpaboa ye sheko Asore demu ana. Tia. This is a topic. Fabuk no pain. Bible nebe kasa. Odo for menkla ha ma obi anti ase. Number 1. Odi Mpaboa kwa Asore a enye mfomso. Wan fa Mpaboa kwa Asore a enye mfomso. Makla ha. Ojije wanu di achinye dia Bible ne be gwawo. Eni kwambi aso. Njejao. Nyesa unyante Bible na ase. Yes. Ansa na Bible ne beda no wadi obe apostle kwantma de bia ba se Bible be gwa obi. Bible ne yemfa ngwa aho nipa. Na mu de wo mu ni se ebie wadwuma ma wonti ase na agege wa no a na mia wo. Eni Ebe mia papa. The book of 2 Corinthians 10:9. Chapter 10. Bible nkasa. The part of verse 9. Wo de tie Bible. Manye say. O se enye se bi apostle kwantma ma ye Me se. de ehuma ni be yi mu. Me de huma we bi de be nwura wiase ne Ghana fo. If it's a human de. If it's a Bible ya da we de. Wa kan se eduru. Ya kam wasam nyina a kire man se nyina se mu nsam ya dan. Eduru. To ya branta mo adwenya sharp. Yes. Mo adwenya sharp. Adenti na mbe kampa bo wasam. Tie. Bible ba be kire ya niam bi. Onyankopon ye yanku no ne anante o. Dabi. Oni pampempem andante anse na Ghana kura dan eba.
It is a wood yamina, Moadia sharp. No any now not to Tunyama ye, dear Bena won't show la show. Says a killer be out, Jimmy, I will bet you la show. Nano Atom, Nano Quajeda. We are was to tell some panel. Yabako Babunum, Onyankopon in Nipa Blanante. Quapum Bran said Yabenyan to Madine. A dim patch of Temanyankopon in Crawford Binamno. Not a shine to say, as out as number one. And the Brobenyan to Madine at the say, as Onyantas and number two. Nam do me travel here to Agu. Yes. Nam Vienna me Ponga, will be some question. Macofan some video because me Brenisha. Amen. Amen. The patch of young Korea the book of Exodus chapter 25. Exodus 25, verse number 8. Verse 8. Ma one not Nabia Kron and Onyankopon catch Moses said, yeah. When you trabia Kron and mammy. Namintina Namentra. Wow. Onyankopon catch Moses and when you trabia Kron Namitra Muna said, Miara Machre, Utnabiano, said Mutrabiana Tibiano. Any and when you mean Tibia Sarana Munyono, mammy. Edia saw that Yankopon a chair quiet for your day. Yeah, saw that. Tibabo. Yes. They come back when you about that chair quiet for your sodan. To ask you to be near Dibois. Was one who never chair quiet for your sodan. Yes. To young Korea Dibois, Exodus chapter 40, verse 1. Read about Exodus 40. Bible and Casa. Part of verse number 1. Assuming Casa. Etifia Semano. We sit Nabian. Also, where they? We sit Nabian. Almost a day. Tnabian. Almost see Tnabian. Yes. I would catch Moses said. Onyankopon catch Moses said. Bosumi Edikain. Bosumi Edikain. Nide Edikain. Nide Edikain. Si Esian to Madano. Si Esian to Madano. And in the Tnabia. And in the Trabia. For Adansia Adakano. Me pacho fa dansia dakano Fesimu fesi entomadanu na fa ntwamutam no no wanya ntwamutam fakata adaka ne eti pacho ntwamutam no na chi ena pamada kanisi eti tie babwe na fa epono no kom me pacho me se ukohia obi no okotu ba se Mose you na se Mpaboa ka che sa apostle kwad ma se ye kemfia se onya nwura masabka okay so for bit me kotu Mose you na se Mpaboa na bia ujani asase koronko okay aha Onyankopon nyiza for no nyom na monam mecho ni enta na bobesi ho na bobesi nya dan eni hallelujah amen eti Onyankopon shall critical was ro na se Mpaboa na nso ko so dan wa na mla bi eden e beta so dan nya Mpaboa nkwa na ne eden ye ro eti mpase mtwe wadwi si bia bi pa na tensam ase Moses Onyankopon no shall critical point ana ma ro Mpaboa because onim se bia wa shall woni nsu alba woro na eti ko aso dan no obecho ne megu aso dan no na obi abeka chem se ko ro Mpaboa nkwa keke me pacho mo ye wona atututu no no mo de babo ahase na omo che sori a omo se na ye mfa Mpaboa nwura no mo we mo yo na busumfie bebre pia sori fie eti pacho wanhwe ni ya obi ti babo de ebi mo nyita ebi mo mugidie no but ebi mo so de ayenkwase ade bi o ma dai o ma yenti anu obra se mfa ma ne mra bi ni ahya no tie babo fa adansia adaka ne si wo mfa adansia dan adaka no fensin tumadanum na fa ntwamutam kata adaka ne ni no fa ntwamutam enkata adaka nanim fa epono no kom owia ne aye prono e be fa so de awura inside na siesie de odi besi so won siesie ade de besi apamada ka ne besi so fa kane adua ne kom no bomade nya kane adua mpacho TV for munyina mem hwo ade ne nkyira wo okay oso wonya kane adua ko fa kane adua ne kom kane adua so mesi aso dan no na fa kane ne sisi so ko na chi na nso sisi so kwai na fa sika aduham hye buti no fa sika aduham buti anso nsi fa kwesi adaka nanim incense anu nsi adaka nanim na fa tena bian ano mesu so da we bi na yusu abeka kire me mesu beka se we bi na yusu obeka kire me na hallelujah amen se we bi na yusu mesu beka kire me kababu ni what if tena bian ano nkata no na gate fe ntomadan no oye ni se fa nkata no se ho wo di nkata no be san wonti ya chem kronkron ana kronkron bia ya mienu ni ya chemu mienu ya wa kronkron anya wa kronkron bia enti adio ho de nka ho adio ya mrante emabawa maame papa no amunya lewifo Ruben Simo Lewi God Judasa seblo ni mu amugu ntomada na chi omnumugu honum na lewifo nko ana lewifo nso ma nko kronkron lewifo ma mo aso asofodie ane yi mpanyimfo so mo nko kronkron ho ana mpacha obeche mu amu se kronkron bia kraso panyin onra rough what if Trabian nkata no say ho fan Trabian no ntuma hedan na fa ohia afode buchi no no nya ohia afode buchi a fesi ehia ntomadan Trabian no ehia ntomadan hedan ne Trabian no na fa kodo no fa sukudo fesi ehia ntomadan no fesi ehia ntomadan no afode buchi an ntam ani afode buchi an timpacha yi sambiom na mesan che ye bi wa kwaso na fa ensuogum ni afa nsuongum sisi aduho ne hia eti ye sisi aduho dia hedan ehia ye twa ho ehia na fa aduho abobua no nkata no se ho abobua no so no ombo bi hunu kronkron wontia ho so se odi dai entoma se ho enti entoma na ba ya hodo han mienu
kronkron bi antoma no a kronkron for no hunu kronkron yes and aduo for no so musu hunu den kronkron me pa chama menya wa na hwade mu a na akotra petijase na wi apetija de nyansa ato yo so me wo de no anu tv no ya de bu a sketch chiro person che na wa chapa akasa de ma nyafa ayamfo so onwa me di credit be ma we muslims me di nyantam se credit be ma me che nyantam be ma yes to ne ya so de ya to bomba ko but some de no ma chem tre the problem ye ni ho eti wo a wo tu de na bomba ko no hwe no ani nkwasi asam yes Mana ka chose chemu ya kabom nti wa kabom awie dia wo ha ne sai edie nie eti fa se kronkron ni ana me fa sa ha ya duo eti ha eye baby ya hye enwani fun ana bo esi ase bo no ya horo ya na wanse ewura ana ha eye the altar of incense yanka sa me trachela wa match was a practical preacher. I'm for apostle quite my dynamic. Maybe some more thing maybe has your table be wa ablo doguso. And you what 7 candles. And a pamada casu yede. Esha. I'm here this year. To my chance for them, yes. Etieni. Eti had yanke yadu. Hana apamadakano. Apamadakadisia. To madam wa. A friend saying, Kemutamu hasi. And a hands so ye kron. Yes. At the kron hana who's near my women in a day. Oh, very good. I had you. I had a shin yanifun. Ha. It immediately my inni. Both ya. Yanga di boy. What's it? Sisi ediwon sia. Sisi ediwon ni sia. Na fa ediwon aboboa no enkata no se ho. Na bomodian na ye enkatani mu ha de e se de be na de ho na nya dai. Ehunu ha si. Fa srango esna tenabia no. Yem fa srango nsna tenabia no. Eni emu ade nyina. Ye eno ne eno ma wo mu nyina kronkron. Nanya akronkron ne. Nanya kronkron de. Sra Asia afɔrebukyia no. Asia afɔrebukyia no. Ɛne nneɛma ne nyinaa ho. Ɛne nneɛma nyinaa wɔ. Yɛ afɔrebukyia no kronkron. Ɔnya afɔrebukyia no asia no kronkron. Na afɔrebukyia no nya akronkron de ade kronkron. Na afɔrebukyia no nya akronkron de ma ade kronkron. Sra kodoɔ no. Eti owia onsa kodoɔ no. Ɛne ntaaseɛ no ngo. Ɛne ntaaseɛ no nyinaa ɔmfa ngo nsra. Yɛ ɛno nso kronkron. Ɔnya ɛno nso kronkron. Verse 12. Kɔso ɛ. Fa Aaron ne ma. Ɔsɛ fa Aaron ne ma. Fa mo bra ahyia ntomadan no. Na fa mo bra ahyia ntomadan no. Fa nsuo dware wɔm. Yɛmfa nsuo dware wɔm. Na fa ntaade kronkron hyɛ Aaron. Ntaade kronkron hyɛ Aaron. Sra ne ngo. Ɔnsa ne ngo. Na ɔnya kronkron. Na ɔnya kronkron. Na ɔmfa ni bisɔfoɔ. Ɔmfa ni bisɔfoɔ. Fa ne ma no nso. Ɔmfa ne ma no nso. Ɔmo nso fa mo bra ahyia ntomadan no. Ɔmfa mo bra ahyia ntomadan no. Hyehyɛ ɔmo ntaadeɛ. Ɔhyehyɛ ɔmo ntaadeɛ. Hyira ɔmo ngo. Ɔnsa ɔmo ngo. Sɛdeɛ wɔhyira ɔmo agya no. Sɛdeɛ ɔhyira ɔmo agya no. Na ɔmo nso ni bisɔfoɔ. Na ɔmo nso mfa ni bisɔfoɔ. Na ɔmo nsira no. Na ɔmo nsira no. Ɛnyɛ daa asɔfodie. Ɛnyɛ daa asɔfodie ma Lewi asɔfokuo no. Ɔmo awɔ ntotoasoɔ nyinaa mu. Awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Moses yɛ sɛde Nyankopɔn sɛ no. Moses yɛ sɛde ɔbɔ adeɛ yɛ wɔhyɛ ne pɛ. Saa na ɔyɛ no. Saa na ɔyɛ ɔno. Ɔdɔfoɔ yɛakyerɛ yɛn sɛdeɛ ntomadan no te ɛna mpakyɛ ntomadan no no yɛnkɔwɛ asɛm bi wɔ Exodus chapter 30 verses number 17. Exodus 30 Bible nkasa verse number 17. ɔsɛ me nkasa wɔse kuduɔ ɔsɛ sukuduɔ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ Onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ fa yawa ɛyɛ nsukuduɔ fa yɛ sukuduɔ anase nso yɛ yawa anase so yɛ yawa na wahoro wɔn ho wom na obi ebetwam akɔwura so ɔdɛm ɔnyɛ dɛn wahoro wɔn ho wom ɔhoro ne ho ɛwɔ dɛn yawa no mu na fa si ɛhyɛn ntomadan no ano ɛhyɛn ntomadan no nti ne afɔrebukyia no ntam ɛnna mɛyɛ aba TV no so no yes nti afɔrebukyia no ɛna esi on the altar of way sacrifice ɛna washing the vessel na gu mu nsuo ne yɛngu mu nsuo na Aaron ne ma ɛmfa nworo wɔn nsa ne wɔn nan ho ana mpɛ sɛ ɔsɔfo a wotie me tie ha yie paa ɛnyɛ obia no ɔkɔ kronkron hɔ dabi Aaron ne ma wɔmfa nworo wɔn nsa ne wɔn nan ho wɔn akɔ kronkron ha no ɔmo bɛwura asɔ dan no mu a wobɛdi kan wɔhoro na ho ɛna wɔhoro no wonte asɛ na ɔkɔ adwuma mekyerɛ mu kyerɛ mu santam yɛ so Nyankopɔn honam yes ɛgyina me sɛ bɛni me nuanom Moses ni problem wɔ saa deɛ wɔ atɔ but wo na wo so yɛ gidi ni a wo so yɛ kristoni no aha wona mpɛ sɛ metwe wo adwen si baabi yes san sɛ yɛ gidie ne yɛ nyina so gyina biribi so yes saa biribi no na mpɛ sɛ metwe wo adwen si so nnɛ ɛnie Old Testament no wobɛahoro wo nsa ɔnsa na ahoro kyɛ sɛ deɛ yɛ nsom wakɔsom bia wahoro afi nsa yes metwɔn the reason why ntɛ ne yɛsi boba yeah ɛnti onipa no sɛ wokɔ wiadeɛ ne yɛankyew a
when in that one so ba very good. Yes. Oh, now what you are called pie. But the oko rack crom bianso and oko rack crom chrono. Also about Nansa. Yeah. Nansa running in an all sa. I dare you so much while riding everyone's. Yes. No, I will trim. Utrim just a young year, I want to be why your day, why your foot trim. We are no who when him. I mean, to a who when him. Just a dear beer. Oh, yes, the young shower career. Why day? Oh, you have for switching. The entire what you are day. if you Very good. We are no about Ronasi. The young papa will ride day. Very good. We pay. Now, would be a good no pursue pursue 3 times. The young cow I day. Where you are day. If you what to go. We a pen ambassador from Ankara about. Nan's one about Ronquasi. Yes, it's no right day. A good. If you are a cron. Baby, a bueno could be to a bombay. Very good. And it's me. And a normal. Yes. When the empty obi ko di bone ne cheno no sukwe ibekuno. Yes. Ye nti on person chese wa wo hura gwache. Che ne yanchi nti na nya kwan ko nsa. Ko ro now. Nti udi u boss abraba na de ache. Nti che wa instant judgment di dem ho. Penalty ache. Hallelujah. Amen. Oba de fanti asa. Amen. Eti Bible chen ye nti a Bible chen ye nti a ye kwa so dem ane ye woro ye Mpaboa. Eti wo a wutie me na no me pa cha so for kokotu Mose you na se Mpaboa na bia onya sa se konkro a. Ka che se we critical point. But I saw the ankasa pa de se o hye o ko inside a. Oba woro na wan so aye why enter. Yes. Yeah. Oba woro na ho anse no enter. Na no me bisa kwashe. O ro Mpaboa anko ho. Ato woro na. Na so woro na there problem. Yes. E say de wo kura mu na wo di jasa o de ba ro Mpaboa no. Anya Mpaboa anko na ne ye de. Ya woro hohoro. Eti sami wa kwa adwuma se me pese me cho se me gye Mpaboa sha awro me ro Mpaboa ma woro me na wo so aka ho ma so dan so me chemu miensa e se gidie no ani ye de ka so dan bomu no gidie ma ye ka so dan bomu ye ne ba akono hallelujah amen so what ya se pa dia o ro Mpaboa at all. Papa. Obi say, na post on church be na dey be. Very good. Unya hu de ntia me say Yesu nyanko be say oba de Onyankopon ne ba. Eno ono ankasa omu chi Mpaboa. Ya wonchi editi aye. Me say Mpaboa hye Onyankopon chedi ampo wonchiri. Debi. Tie me e. Cha wonchiri ne say. Cha wonchi no say wochi a Passover. Yanko ya dey be kwan for so Passover. Okay. Yanko Exodus chapter 12 verses number 11. Exodus 12. Verse number 11. Said your money ni. Ose said your money twemu afahye ni. Monte chire masene. Ose obi anya dan. Monte chire masene. Omo nchechire omo asene. Na mo Mpaboa nhye mo nan. Hallelujah. Amen. Ose so omo bedi twemu afahye na omo nya dan. Monte chire masene. Omo nchechire omo asene. Na mo Mpaboa nhye mo nan. Enti twemu afahye wu di a. Hallelujah. Amen. Wo chechire wasene. Okay. Chechire wasene. Na wi a why then? Wahye wo Mpaboa. Nhye mo nan. Na wo di agina so. Na wo di Passover. Yankopo chi Mpaboa. Anka Passover die no ase ne ade kronkron. Ko be mo awro mo Mpaboa. Yeah. But also omo nhye mo Mpaboa. Yes. Omo chechire na omo nya dan. Omo mfa nye. Yes. Aha. Efe yankwawe na hifo ne kwa so dem. Okay. Hifo ne kwa so dem. Yeah. So what did they make an answer there? Lewifo no and a kronkron. Yes. Ni yankwawe de bu Hebrew me ba New Testament o. Me ba hwade me chewa de bu Hebrews chapter 8. Hwehwe. Hebrews 8. Chapter 8. Verse number 1. Verse 1. Na ensem a yeri kan mu etitreni. Ensem a me be kan mu titiri asem ni ni. Ye wo saso of penia. Ye wo saso of penia. Wakotena tumi kese ahenwa no nifa. Ans na obekan ho no kra no. Yankwawe de bu Matthew. Okay. Tiayo Yaba New Testament. Okay. Yanko ya dibo Matthew chapter 27 verse 51. Ti Bible. Matthew 27. The part of verse number 51. Verse 51. Was awade esiye. Osi Yesu Kristo Nazareth misi asendua so awade esiye. Na hwe. Na we. Entomadanya. Etwa asodan mu no. Etwa asodan mu no. Emuti mienu. Efiri suru besi fom. Efiri suru. Yesu tiem Eli lama sabatani. Minyankopon adenti no wapa me. Bible say entomadanya mu ye dai. Etimienu. Efiri suru besi fom. Eti atifiri mu sa no. Bible say entempa na enyama wo nyina ye hu no. Dabi. Wuni ma meka kire opa. Ayira prakope. Obi no hu ni. Efe obi no ohunu kronkron bi ada. Obi a wo hunu kronkron da. Efe no obi ahwe o. Edien na asi. Die na asi.
DNSC. BBSC. Yeah. Deciding to no. And the Bible become some of the book of Hebrews 8 verse 1. And someone you can training. And some of me preaching 9. And mutitire. You was house of Penia. What na to me here. Aaron so for DNA di 9 year no. Ye free ho. Yes. And na ukumo dwan no wa ha. No ahini funu. Na di moja na twam straight. E di aba kronkron bia. Say osofo panyi bie ni ho a obepata biom. Yeah. Do obepata na kwapata wodua no so edu akotena to me kase ahenya na nifa. Oti no owu no. Wotie mo no. Owu ni si pe ena ntumade na mtei. Emuti na tubom ena ma wo sofo a wo hwe me ne. Utimi si aso dan ma enne ma ne mema ye dan. Etibi wura dan nu. Na sa woti twokonko na se a Old Testament na ema nwura dan aso dem omwura ema ne mema ne waduo na bi fon kwa na wo omu yom bigire no ma preacher na obi akwa dan obi akofie but say enter aso dem wo de konkron no obi no aduo no obi ayi dan obi awo eti eba ne se na na me ne obi enu etu wura aso dem tumi na ma oba wura aso dem sa tumi ni makwa Mpaboa ayi dan anko asha ne nso ma me so what's one channel so the energy say Jimmy na Jimmy. Yes. I'm telling you today. Yes. Me spell obi a. 2 minutes ma oba kwan so kwata dem on. Sa 2 minutes ma kwa Mpaboa wura dem on. Yes. Won tia say me the Bible be go awo ne. Hallelujah. Amen. Yan waso. And this say dem separate man no. Yes. Simple. Titia. This say dem separate man no. Amen. Na so dem so me chem 3. Yes. Nkoto curtains. Nchem. So for ba we so panyu ba no akwa wura chiro. Nkwashe ho. Kese mu ya so na saso no me da. Uko sha chire wa. Jam say ya. Minni yenuanum kramofo ni problem. Omo do ma chemu 3. Say gidie we ya me be ka wasam say Yesu awu mantumade no mate no. Omo gidie nyina wo sa. Eti na wo de wo gidie chira wo say. Yes. Yesu abewu. Eti sabre wo no wawu ntumade no mate dia. Ama oba atimi awura do am ho dia. Ama kwa Mpaboa awura dia. Tie Bible kasa chira tie. Hebrews no kwa was no akotena to me kase ahenya nifa osoro. Yes, akotena to me kase ni dai. Nifa awosoro. Se kronkron bia ne no krantu madan. Se kronkron bia ne no krantu madan na. Awurade no ara. Awurade no ara. Na enyo nipa. Na enye nipa. Epam ye no sofo. De soro de no. Yes. Ye de nipa Moses asase de Moses de pam ye. Ma so de obade na apam wo. Yes. Tie Bible no ai. Yes. Bible ne kasa kira wo. Ye kowe de bia Bible kan ye. Awo the book of Hebrews chapter 6 verses number 17 to 19. Read the Bible. Verse 17. Bible ne kasa. Into abode asam. Was enunti no Onyankopon pese. Was Onyankopon nti na dai. Onyankopon pese. Hallelujah. Amen. Eni to Onyankopon pese dia. Oyi ni tirimu asem ensachira. Onyankopon pese oyi ni tirimu asem anya dai. Ensachira. Oyi ni tirimu asem anya dai. Ensachira. Etre bo hye na didi fo pefe. Fo bi enti aye. Obi ni tirimu asem ensachira dia kire bo hye bia ye dai. Eba. Odi ntam gina mu. Odi entam bia gina mu yenim tam ko. Na ya fa nyoma mienu ensachira. Be fa nyoma mienu ensachira je ko. Onyankopon timi ni mu atro. Onyankopon timi ni mu atro da. Ye nyaso nya futu mu ode. Yenim pepe so Onyankopon na ne so panyi so yahwa mezi aso. Na ateme kese de kasi abehu de creator no me kese de. Read the Bible. Verse 19. To kosoro aso panyi no honom. Ti no odi ma yen. E wa jana nim. Read the Bible. Was it 1919 was it? Enu na ye wose okra seche. Enu ye wo okra se ye kasecha. Secha means anchor. Anchor se ship jina se odi anchor we ni tutuo no a na sustain ship no. Anti na emu nte da. Eso Yesu Kristo Bible kase ma kire. Tie. Enu na wose okra secha. Ye okra secha. Entie. Na atim ho a ehye ni mu a so de obi ntimi ntimi da. Yes. A ehye ni mu di kosi ntwemu dam no mu. Yesu tie mu Eli lama sabatani. Bible say ntie mu ni hye ni mu yedan. Ewura ntwemu tam no mu. Eti senka ntwemu tam ni we dia. Ka penetrate wura wa mu. Yes. Na tie no. Ne mwate na tie gu fam girim. Fe papa yo gina yi. O we gina no mu ni kwa so bo hwe kira no. Obi ayedan. Obi ahwe obi. Ohwe wo wie gina asi. Di odi kanfo bi hye ni ho ba ye. Di kanfo bi hye ni wo na ye fe ne Aaron. On Sabre no. Sabre dia. Oni Yesu a. Yesu so abomode wura osoro dia num. Why Melchizedek? Wadani Melchizedek. Das of penny. And on wura kukum bi osoro dia na maye. Yes. It say ye ni so penny bi awasase so. Ono dia maye se Aaron biom. Nim ye so penny ni na se ni Messiah. Yes. What ye jani se ni first odi maye. That is the reason why am kwa man na tumade ni mu. Atema na so dia ani ba kweso. Because you am to say warehouse. Any. Only problem here. Yes. When say warehouse. Any. Odofo another me say o de kwa enya bone wan aso wa row shoe na wo be catch us obi di Mpaboa kwaso na ye bone dia ena me kire wo ne ntia obi di ko anya mfo so na sa je no so ye wo so gidie yes
And just what time now see young Mpaboa saw that gate and no. Besides question said Mpaboa go na masuki. And masuku be Mpaboa no gunu. Yeah. And one a man. I did not back to run back to Kada and another for young when you was I drink all. Messi a duo on a my day. Egu. And I'm ranting no one you for yes. It is and say Mpaboa ni magu danachi. No bad to me for danachi. Aba saw them we jump Mpaboa no head. Ferrao. Cause 2 minutes blam or bar. I'm a new rass or them on. Say 2 minutes bram Pabuano, a braba. And then I'm a come or bear out there. Say 2 minutes be a pro. I'm a Pabua's day. A basic code. Because Obano cry near me 101. I'm an across will rass or them go around a young Pabua. About your mantias here. I mean, I'm a first year across who's so run Pabua. And only now run Pabua's head. Oh, now. Obeka said Joshua running Mpaboa. A critical point. Was she about for no room? And no catchers one running Mpaboa. Only I saw them till you soon run in Mpaboa. Run no here. What team in the pa? It is I saw down your name, bone here day. A gate nano. Okay, Exodus chapter 30, verses number 17. Tiababo. Exodus 30, verse 17. What's it Sukudu? Sukudu. Everybody catch them. What to say? No papa catch him. What to say? Fire, what? Fire Sukudu. Fire Sukudu. Negumunsu. Naso Obiela or say a gentleman. Naso Obia or Bessa question she to my den. Oh, running son now. And son was saying, and son was saying, no one woo. Hallelujah. Amen. And now be with one and young pub 1 ya yes. And I'm all rock a camo. Now we declare most of your cronk. No be out rock alaway and I come and shall well and team boo. That's all I mean. That's all I mean. About the Ampanis and Amen. It's now more Mpaboa. Yes. She said, no ra horror. Move gate nano. Namoro. Yes, Christo Nazian Misian to Madame T. Moatia Bombacono. Messi me or Quajima. Messi Asore be a Masamba Roman Mpaboa gate and be a Monchamas or them today. Yes. Listen to Madame Montemamo. If you want my mamma, them one. Was not man and Mpaboa and the gate next. Yes. It is a mamma who had them or the Mpaboa so on cut down the chairs or by inside. Yes. Because only young Marabaque day. It's your yes. Hallelujah. Amen. Nasamlana Momoquas or them was about good one gate. Nothing comes here. Amen. If a banya babunum, some Pabuashe, who are some to say, our chokum. Yes. A teacher concun masamno, and I'm a day Juma. It is a wood team and that. Maybe sa question. May pass off of them one quotation just yes, who run Pabua. One quotation pet. I just say yes, who run in Pabua. Miss Mamma quotation just say yes, who shem Pabua. Yes. No mamma, who we are one back, just say yes, who Roy. And one no. And to me, ma was say, now swam or Roy. If we find ya dear game, yeah, ready, you be sure. Yes. It was what you what we could do him. I want to use Obi who route them crowd on Pabua. What do you name them? I watch in our watching. And I would roll them crowd on Pabua. Who have this? I will pay for them. I shall Pabua. Freedom, and I PA. One machine abonti. And I refi. And so, why dream my house? Well, I drink all. And I refi say, I know we are very smart. Who's who ride them around Pabua? Now, who peer food them? You Pabua. Who shoe no abonting. Debbie. Who shape ye? What's your freedom? Not the PA. And I said, should crack on them all. Oh, go be our dropper. No, be a shoe we stand. Need necessary abonting. Yes. To Jarry and Abe, what design way never. What is our way never? The Abaco Sino. The Abaco Sino. But yes, sir. I won't answer about Bonnie Pianim. But if you never catch him, say I said, yeah, because I said, yeah, made the Bible in the shower. Made the Bible shower. Yes, Bible in the shower. Young yo, most you not Pabamico to Placonas. I'm out for the big woman. Okay, 3-1. Young okay, that's 3-1. Best my one. Moses frɛ. Ɔsɛ Moses frɛ. Na Moses ɛhwɛ n'ase Gertrude. Moses hwɛ n'ase Gertrude. Media asɔfo ni nyan. Ɔkɔm kɔ ɛsrɛ so no. Ɛna ɔkɔm kɔ ɛsrɛ so no wa. Odu Onyankopɔn bepɔ Herod ho. Odu Onyankopɔn bepɔ Herod ho. Na Awurade bɔfo yi ne ho kyerɛ no. Na Awurade bɔfo yi ne ho kyerɛ no nkyɛkyɛ bi mfimfini. Ɛne ogya frɛma mu. Ɛne ogya frɛma mu. Ɔhwɛ na hwɛ. Ɔhwɛ na hwɛ. Na nkyɛkyɛ ne dɛrɛ. Na nkyɛkyɛ ne dɛrɛ. Nanso nkyɛkyɛ ne nhye. Nanso nkyɛkyɛ ne nhye. Ɛna Moses sɛ. Moses ka sɛ. Yɛ deɛ mɛma ne. Yɛ deɛ mɛma ne. Mɛhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ. Mɛkɔhwɛ ahwɛdeɛ kɛseɛ. Adekudie ntia. Adekudie ntia. Nkyɛkyɛ ne nhye. Nkyɛkyɛ ne nhye. Awurade hunu sɛ. Awurade Nyankopɔn
Onyankopon we hu say Omane behwe no. Moses man abehwe no. Onyankopon free church no. A friend said Moses and was minie and was in chimpini ha. You name Mpaboa. Na de ogina no ayasase kronkron. Osofo a very good. Onyankopon na kra say be Moses gina no oro ne Mpaboa. Kan hu say Moses ha be pon so de nwa fa wa che. Yes. Bra Onyankopon be gina ho no ana o ka kire say wa ye kronkron. Say wa pie wodra. Me do ba de na se. Eti Moses aro ne Mpaboa. Joshua so koro ne Mpaboa. Me ko to Mpaboa de nyina de ama Bible no. Ne ya de ba Joshua so ro ye ya de ba Joshua chapter 5. Joshua 5 verse number 14. Verse 14. What's it there be? Na afena mabase wali dom so safo. Joshua deni butu from Asore awurade. And o ka kire worship na what time commandment ko mo fa nya adwuma. Mo fa nya. Worship na what time commandment no. Mpaboa she ni time commandment. Who dey tie Bible? What's it? Hallelujah. Amen. Who dey tie? O ka kire say. E di na mi ro. Was e di na mi ro ka kire na ko a. Ne wali dom safo so ka kire Joshua say. You Mpaboa. Free na de ogina ye konkron. It dom so safo hu we ye to de oyi Nyankopon be free. Or rescue Nyankopon ba. Dom so safo hinya. Or rescue Nyankopon be free so na yeah. On was share Joshua ma Joshua ro dai. Mpaboa. Eti ebisa kwashi na Joshua onim say law. Omienu nyina ye cancer ma dai. Yeah. If you listen to me atie. Say your law. Who do our hu na pa be dai. Yeah. But omi nyina ye ka kire wam. Ansa na mayo. E say na nya mra. Dabi. Yes. Nya mra. The pia. Utie mi atie ni papa. So what you about tobo. Now we can fa Greek in Hebrew. That's me fa Greek in Hebrew. Assembly. Was a baba ansem. But me what you say. Oh we nyina no. Ye kan. Sanete dia. Both for so be kan semi wa. Yes. Both for them to suffer me be New Testament. And to madam TV ye no. Peter ye chini ko to afiase. The book of Acts chapter 12 verses. Verse 6. The Bible. Obofo bi eye Petro. Obofo we ye friend them to suffer you obey Peter. Anadwo Peter that says Herod be yin dako na Petro da asafo man na ya chiri na kwato asoja fo mako down first one second one third one fourth one and what them what the inkoso mienu the handcuff agu ne inside the nine awenfo jeje epona no refa fiase gina dan no say de akwa wo paper adwuma be di na nya na hwe awurade dom so bofo no obegina ne nchen bofo ni begina obofo hie obi Old Testament obi enu de piefi bofo na no Jonas Mpaboa na de ojani edai asase konkron very good. It says bofo bi hia Old Testament o see Jonas Mpaboa na de ojani asase konkron. Listen tia ye be very attentive na tia the Bible na ka che tia what awurade bofo begina ne nchen awurade bofo ni begina my friend saying Peter nchen eden mo hyenen edem wo hyenen ana obofo no obo Petro nchen Peter no ada na obo nchen onyane ne se sori ntam onya se Peter sorry na enkoso ni free ni se Peter ni bobo fo na ni mo apehwense sai bia ba wo enam pacho nto my friend saying enkoso ti free Moses sa ana obofo ni ka tell ti free we Peter ansakre ne gu fam titi ne nsa ne na de na tete agu ho Bible say dey see obofo ni ka tell say obofo ni ka che o be kan Old Testament no o be kan o papa di amame was no obofo ni ka che Peter say bo boss wo bet wan bo bet se won Mpaboa na oyo sa yenko Old Testament obofo hia was here dey Joshua 5:15 no o ka che Joshua say you Mpaboa sa be ne hunam som yeah yenti buba ne yemfo dwama for de ne obofo hia wo was here dey Mpaboa New Testament read the Bible was bo boss wo was bo bet na se won Mpaboa ne yenko yes I didn't want to just want to some crack BBC. Appointed Prashu. Asore bi kwadu so for kwadu so Mpaboa kwadu anya dan. Oni na so for di na chi nyina. O mo na bobbo fam se dokko ne dabo. Yes. Wa bra dokko sha hene ma. Na bobbo fam se dokko. Na bobbo fam. Badi man tiase ba. Amen. Uko tie no se Yesu ba ye no. Oko fresh afo no ka kire so obi an Mpaboa. Mbekutu Bible na kire. Nyabotre. Yesu nanka se o Mpaboa no an Mpaboa. John 1 verse 26. Okay. Matthew chapter 6 verses number 11. John 1. Luke chapter 6 Ajawa verse 9. Bible me. John 1 verse 6. Kasa nyanko Bible ne kasa. Yohane boss won say. Yohane boa ka chom say. Me die. Me boss won suom. No obi ohanom a. Ogira mu finfini. Ondo di mechiri ba. Me sese. Me sane ne sokota ho mampo. Hallelujah. Amen. O say John say me de be dey. Me sese. Me boss wo dey ensuom. No bi gina mo ntam ho a. Yes.
Oni do di mechiri ba. Means say. Me sani ni nsokota homa. Enti sokota na wonti asia. Wonti sokota na asia. Me de sokota na to. Luke chapter 6. Verses Luke chapter 3 verse 16. Luke 3:16. Luke 3:16. Was you had a bossy when you say John, I catch a cruise nature saying I say. Me boss won't sue. Not the when you didn't say me. Not the when you didn't say me. We are no abam a friend saying Matthew 10:10. Okay. Luke chapter 22:35. The Bible was it there? No, that the when you didn't say me. Was not the who didn't chairman. Oreba. Means say. Me son in Mpaboa huma. So if you don't take Kotana, see, I'm at Mpaboa. Ose mi woni wan ya ode nsakoka Yesu nan na cheme bia sampa no urogu yi cheme bia urogu yi cheme bia Yesu urogu yi eye wo na so ba wura nyamfom so emfa meye doctrine kan cheso obi a Mpaboa akwa so do ayamfom so so wonti asem se tumi na ma akwan ma oba wura so dem ne mema nyina bo mu kwatra dan ba ko sa tumi na asam akwa ma Mpaboa wura dem yes. Tisamu ba ye number robu mbe jai ane mama masumpi. Yes. And so for creating a boat table amane yere. Na ni su table echi wa so. Ai. Na boat table ma yere wa so da hin na ni boat table ama yere oba e wa so dem. Kire me. Hin na ni boat table. Ama so for yere. So no ntra table echi. Jamwani su ne briwa na kaka na toss. Ebe kaka. Hin na ni abo wo dia check ama ye sa set up no wa so dem. When mama yes set up no. A company setup. When mama kwasa mu yes set up no aso dem o. Wa table ma na yire. Wa table. A company. Quotation ban na ma sa kwasa table ma yire. Babu na da muto. Yes. Mu ye onyama bi wo. Quotation ban na ma kwasa table. Mu yes set up sa wa so dem o. Sa set up no na ma mu ye. Oba diamante asem was it mean say me running na Mpaboa. Yes. Edupa Matthew 10:10 Bible. Matthew chapter 10. No we are not verse number 10. Cause what? Into abodi asem. Na Yesu asem ni ye. Mu hwehwe akwantuboto. Asem hwe den. Mu hwehwe akwantuboto. Mu hwehwe akwantuboto. Anantade mienu. Mpaboa. Anampoma. Na adwumayofo aduane fata. Ana Yesu ka asem na so fo bi no mo ekeka wasem say. Enti omukura de Mpaboa akwado mo nhye bi kura. Oh. Tom number fam say doko wo bla ponche kra hye. Ponche agi shu ahye. Enam kwa Onyankopon kan wasem say New Testament. Was it Joshua shu ni. Your Mpaboa na area. Hallelujah. Amen. Also no ye clean. On no clean. Your Oba diamante asem. Amen. Oba nti asem la. Wo mi adwi ni mo. Edi Bible ne so say Yesu ka say omo pie obi anhye dan. Mpaboa. Very good dem da wase. Also eye warning. O kire say adwuma ni mu no. Utu anamo no empa wo mfa nko. Na adwuma na nkasa provide. Yes. And no church so do the whole omo say omo bia mfa Mpaboa obi amfa bibia nko no. Me be quotation church so kra so omo mfa Mpaboa na wa no Bible na na bi mu say contradict na nya no kore. But yan church mu ya wanya wonti ase e o Martin Luke no nya John ntam ene Mark ntam to the church me be pie wa ho 10:10 na ye kan no yanko kan verse yanko kan Luke chapter 22:35 the Bible Luke 22. what the Bible ni kasa ni yanko manya also one say Yesu ka chom say me suma mo no na mu crazy kekotoko na me kasa mo mfa sika kotokuo no any account to bottom na me kasa mo mfa kontuboto no any Mpaboa na me kasa mo mfa Mpaboa no bibi hia mo ana almost say omo ka che ni say ehye ye hwe Ochram na just omo ko el krampo no anuama no okasa mo mfa no ebia ba edan abeka ho omo mfa kontuboto esu de tie to aso efetie and was one say okacha mo say afedie do wasika kotoku no na pacha mo ye de konya sika kotoku adwuma no mutu anamo no awunya ko mo konya adan o konya achede e no sa achede am nsaka no obia mo modin na fe sika no wanyam omfa nto bibi ehia no yes. Etu achraw se duma we mu no hallelujah amen who pie from begin who ramu emfa dufudie ni wadim debi na mo adwuma na nkasa provide ne ma bi di ma wo no se je wafa obo ade na adwuma na wo ye no kunkun ye mu no obehirawo hallelujah amen etu no ka cheso mo mfa bibia na adwuma na nkasa bi behia wo akoja ka chesa ni tu nhya Mpaboa me fa manim oba de mi promfama ne ma amen wo de tia se mi Mark chapter 6 Mark nka che wa Mark 6 me part of verse number 8 What's your one say? Tonight, what's your one say? One for be brain to coin. Me patch of yes, of and Crawford go first one, second one.
ɔka kyerɛ sɛ fɛdi obi amfa bibi nto kwan biom gye poma nko obi amfa poma baako no so obi amfa poma gye poma nko wɔn fa aduane ana kotokuo obi amfa aduane ana se kotokuo bi ansa ne ho kwa ana sika ɛwɔ obi amfa sika bi an kɔhyɛ na bɔso mu wɔn sɛ mpaboa me na me kyerɛ Dabi. yɛ o pa ka English sɛ gye no Okay, kora Mark chapter 6, ɔse dɛn verse number 8. He told them to take nothing with them except a walking stick, no food, no traveler's bag, no money. Verse 9. He told them to wear sandals, but not to take even an extra coat. An extra what? Coat. So mum fantadia mienu. Yes. Mpaboa mienu. yes Hallelujah. Amen. Oba dia man tiase Amen. Eti pese bisa question. Sandia we na Yesu afọ ne nam no. Me bisa question say hina Yesu kọ ro ne mpaboa gui. Misa person for bem quotation. Yesu no hye mpaboa. So hye mpaboa o to ni no ro mpaboa no tugu anso okoso. Okay. Na so hye no di tu ko e dia ne mo nwene ho nyema mienu yi. Yes. Mesa na we enye doctrine. Debbie. We engi nipa nkwa. Debbie. We ensan nipa. Debbie. Mum yenya adwaman. Konkonsa. Yes. Hantan. Yes. Krono. Yes. Apobo. yes San nyama na twe ho firi ho. Na munyai sai na na wa chempa boa kwa sai de wa yamfom so. Wo bro obi awro ne mpaboa chale wetegu gate an na kuma hye Wellington boot. Obi kura fifia wo kwa so ne yira kwansa na omokọ. Yes. Otu wo hu nyansa awro ne mpaboa. But ne gire wa dwene pa woni tim wanya de. Wanya firi tim. Wanya firi tim. Kuma boni tanta obi ti Asore mo nsa na adwene. Meko panye bi. Ne kokko ba scatter. Mo scatter ne. Mo ti me kosa no ma an keka so ne table ball. Hey. Kwanza Asore benches nyina tutugu ba me ko panyi bi ne kuma aso na wron pabo agugeta no so ba me bi kuma eba yenka oba de fantasy when they see a teacher nipa no no we to can the book of Hebrews chapter 9 verse 1 Okay. Bible Hebrews chapter kasa 9 verse number 1. the Bible Was Lewi asofodie enimu. we asofodie ne ane ye de ba dan we mu no Enimu. that's the reason why okwanjimai Asantini ba chini ba, Kwapimi ni ba, Antini ba, Ghana ni ba, Tesame, Kame, ya cast of the Ankamen count. But Louis of Dian Yankopo ye from the mamma and saying, Obi a few many people to me through Obi many timber dibint, and then me dibine. Yes. No Biaco Casa baby, a Benuni Bass, and Yankopo a day. Oh, very good. What can I say? How bachelor? What can I say? How bachelor? Also, for preach your TV, a friend's radio station. No, not the radio station, Yanosha Mpaboa. Oh, sir. Do you are Aye. How the Nyan Kronkron. Hey, what can some? I'm with me can't ama Kronkron be a baby. Yes, I'm telling you today, so what the difference between a sword and a Shiadaya and you may need the actual. Yes. I'm school down, Column Common School, Maram Pablo School down. I get man and Column School. I'm a school. Who was the papa? Papa says, yeah. VIP Benun Bassan, Benun Bassa. Trotton Benun Bassan, Taxi Benun Bassan, more Roman Pablo Calianaso. Debbie. Who run Pablo to go and be bomb say car best parking. Nakani Betua. Who catch a driver and some patch of me, bomb pie, Munim Pablo and Bungu Calianaso. And boy, we are Munim Fanya day, and mammy. Debbie. Nadia and person which I am by a contracted Monquan and way day. As soon as I was yes, I do send woman I just ordered Yanko. Ya can Yanko Pokron, ya. One day I'll come and preach about Concron. Yes. One Yanko here serious. Yes. Serious, papa. Missing no be the way you have show when you be no. Can about the canoa 9 verse 1. 9-1. Afei Metro. Can you pamno? Can you pamo or sumo in Sessie? Or someone some American in quite Any we see her crombia. any we are see there, Benny. Crombia way, dear. So, Snabia, but Every say, if it's a day, was seen to Madame B. I was Simo Canning. yes, sent to Madame B. Yes, in Canning. Ah, Canadia. Ah, not Canadia. Any a punoni pan or a goose war and am I away? Our friend crombia. Near to our crombia. Now, and Chamutama toss me, and Then Chamutama toss me and away. I want to Madame our friend crom. And also want to Madame Cronemu, your frog crombia. I was sick of Yamshire. And then I said, Pamadaka would schedule Sikaporia. Ah, man, a woman. Any aron puma fifa. Any a pama wapum. I bought Pumi and a demo. I'm ransom doing the make as soon as more young carol be my tramp package. Yes, about first said to me, and I had the Esia. As you are into me, can you make who? And some Makuma church and never win some Makumakwa. One I am upon that. Quite now was yes, and you may say, Nasanya when yes, and you go upon a man was yes, had your way.
eti asofo no kontumadan a wosi mukane no no a kontumadan no mu a ekoye osom ho nnwuma akoye osom no nnwuma na de tosum yenu ni de me pa choti ayo to osom no adwuma di kan no hallelujah asofo no nko na ba kronkron mu a yes eti chem say ifo ne na waduo anom arom mpaboa when study the Bible well yeah when study the Bible on ye nya sofo members e ma omunyine gu anti pacho yi ntumada no kire me na me ncha de bi ncha Onyankopon ma yisafo na nkɔ fara we o omu si ntumada ni wo mu mfimfin anom de kuro ni twa ho ye dan ehia yi ntumada no ba me ncha de wa ne nkɔ to man nyina wo ho ti na santum oni se nete eto obi apie fi dan no fo mu nya betwa hia ntumada no eto omu ya som no nyuma nyina wie kɔ ba afɔde ne wia anse na omu begina aduo no ma yeden o ma shout aka mnansam na nsam na yeden akire wo man no enya dan ya na nipa ne yeden o mu gudam ho listen yes te bribe na so dan ba ya mo Jerusalem so dan ba no mu si ni san o mu si ni san lewi fo die busuo ku ba ko o mu do so papa asna lewi ni baby eniwa no kokonkon ho dabi lewi ni no ye lewi ni ba o lewi ni ba ma and wali lewi ni ba and mu lewi ni girl and ba lewi ni woman yes okay. But lewi ni woman no when you tell lewi ni small boy bi yes as lewi ni small boy no wa be asofodie enti no what ni kokronkron yes but lewi ni already lewi ni ababa wan onko bi dabi hallelujah amen obade mi ehira pa amen omanti asiamra amen so woti osum na sia ba be che onyema bi yes tie babu ne na de tosum yenu ni de osna ntumadan na atwam ha eba kronkron bia ha die osofu panin ku osofu panyin dan onu nko me nam cho babu na afida enu krampo omma ho na watwe omma ho na watwe dabi omma ho bosumi oho oso ba wo dan afida ko once in a year na sa afida no enna na omo ye dan onyamoja a ono ara ni oman no ho omo di pass over nti ode koma na ode obia for the body moja be patama no konkron source of pain okwa na tade ni dia doma sinsen I did not man so for because now no bodo grand me grand so wadani dog say me say wadani we friends say bulldog say denyo say na head into yedi e don man sinsen ho and no mo de kokronko kwa kodi 1 hour pe e don hwere ba ku na atade e hye nda afi eti atade no hye no de kokronko ai nti owura konkron bia no a oya ohye wadwuma bia e wo so eti mo wona mo study na ja wo so a just be behind there. Inti omo dia homa to na sene. E de ba kronkron ha. Na lewi fo ni kura homa mu ho. Di 1 hour no so no nya 1 hour 30 minutes no na se atwamu pe. Me just san so fo no ko wadi boni bi ti ai there. Yakunu. E to mo no mo ntigran. Omo ntigran ya. Because o so kakra bia don na sensen ho no e be there. E be bobo. E de ba san na me yenyu so ya active for inside. E de hu bi anim. But omo sa wa ye di. Omo ntigran na just akwa jamo. Jama BBS and the boy so take down no sure bang yes what yare awiase me no ada so apatre anase ase nani so na no so muni kwa so mugura ho de so panin gwa na so wura ho ti de so mo ye say yo ma to mbo na homa no mo de bo sisi ade ko ye no ni start ye dey ye twetwe homa no be twetwe homa ba no na so say opoku ada wa ye dey no matter straight see am do ko see akosi ti babo wasi de yin emu na ho kronkron chere pefe se enne ho kronkron chere me enne wo pefe ne se ebra wonyanyi kwan ya de kronkron mu edi kwan no ye de kronkron bi enchere ye no na ntumadan di kan no da so si ho ntumadan ye di kan we da so ye dan esi ho nti esi ho me ye ba wo ya je nkwa Yesu esi ho Sakaria enum no okoshia bofo a bofo ne ka chance ye ba wo John the Baptist no can Luke chapter 1 Luke chapter 2 obade ba yante ase ama o me pese meko na mu papa ya je nkwa ya hwe mizia owura o se dua no so pe enu na eye mfato di ma sese bre eye mfato bi ma sese bre mu se de odi aye de nso ma se de ni ye de aye de ma papa eni afode entumi ma de osom no ennim bi sese obi ka se wo di sa de we ye adwuma na ennimu da bi wo ye za wo ni Onyankopon wo grudge mo twema nso ti babo eni nuane ne ano ne adware ahudu wo enti se obi a wo tie me ne wo so fo gitum se mfo dwa ma fode annabiom no gi yasua me se ye di se Yesu abewu amane dia no mfo dwa ma fode dia efedi ne hamu biom
Ɛyɛ honam siesie Say say honam siesie o. Na ɛda hɔ sɛ. Na ɛda hɔ sɛ. Wɔnyɔnkoduru. Yɛnyɔnkoduru. Ɛntutuyɛ brɛ no. Ɛntutuyɛ brɛ na Yesu Kristo ba bɛwuo. Mantumada no bɛyɛ dɛ. Ɛbɛte. Ɛna asɔfo bi so ntimi kyerɛkyerɛ wɔn se 10 commandment mom. There be nneɛma ɛwɔ dɛm ha no. Ɛho som ɛyɛ afɔrebɔ nneɛma. Tie Bible. Yes. Bible kasa kyerɛ wo. Tie. Verse 11 no. Verse 11. Na Kristo a ɔba sɛ nipa ɛreba. Na yagye nkwa yasɔ mi se yɛ wɔ ba yie o nɛ ɔno wabɛda ne dan. Sɔfo panyin. Wabɛda ne yɛ sɔfo panyini. Ɔnam ntumaden a ɛso. Ɔnam deɛ bɛn so. Ntumaden a ɛso. Kakraka ne wɔ ɛso sin wudi esi yɛ yo. Na ɛyɛ pɛ. Ɛkyɛ ne soɔ. Ɛnyɛ pɛ. Deɛ ɛyɛ pɛ n'ɛkyɛ ne soɔ. Na wɔmfa nsa nsie. Yɛmfa nsa nsie. Ɛne sɛ. Emfiri adebɔ yi mu. Emfiri yɛ deɛ yɛ Moses Nyankopɔn yi kyerɛ sɛ Moses hwɛ na yɛ deɛ wɔ asase deɛ wɔ so pɛpɛpɛ yɛ. Nanso ɛnyɛ mmirekyi ne nantwie mogya mu. Sɛ yɛmfa mmirekyi mu afɔdeɛ biom. Ɔno ni mogya ntɛnu kwan sɛ yɛkyɛ mu 3 biom. Emu na ɔnam ɛkɔ kronkron mu. Ɛna yɛsɛ wawu ɛna wabɛsane kɔ dɛn. Kronkron mu prɛko. Konya daa ɔgyeɛ. Ɛdi akonya daa ɔgyeɛ. Yes. Ɛdi ama yɛn. Na sɛ mmirekyi ni nantwie ni mogya. Mmirekyi ni pɔnkye ni nantwie ni mogya. Ɛni ɔsi ni nantwie biri nso a wɔde dwira wɔn a wɔn ho agu fi. Ɛnɛ tetebere no nanka sɔfo panyin wo na abɛgye de atwa mu de abɛsi akɔ a ɛnɛ nyɛ sɛ adwuma biom. Ɛnyɛ adwuma biom. Tie. Sɛ saa mogya ti hunam. Saa mogya yi na na asiate hunam. Ɛti nipa kɔ ahofire mu di a. Ɛmpra hiara. Ɛna Kristo ɔnam daa ho. Ɛna yagye nkwa Yasua Mesia ɔnam daa honhom so. Ɛde ne ho bɔ afɔdeɛ a. Ehu ni dɛm. Emu ni dɛm. Ɛma Onyankopɔn. Ɛde maa yɛgya Yahweh no. Ni mogya. Ɛntumi nti mu ahoni mu. Ɛntumi nti mu nua no ahoni mu. Ɛmfiri nnwumafurum. Ɛnkɔsom Onyankopɔn ɔte ase the living Yahweh. Ɛnkɔsom Onyankopɔn ɔte aseɛ no. Hallelujah. Amen. Eti yɛ nam agye nkwa no so. Eti wawura kronkron bi asoro deɛ na wawura. Ɛna wɔdidi ma yɛ. Eti kan the book of 1 John chapter 2 verses number 2. Wɔ dimafo bi. 2 verse 1. 1 John chapter 2. Me part of verse number 1. That's 1. Yeto obadi asem. Eti yɛ adwuma Yesu yɛ sese. Yes, agye nkwa. Sese wiase agye nkwa. Me menkuma. Me twere ya abramo. Me twere asɛm nam de abramo ne. Manya bɔne. Sɛ de bɛ ne nipa nkwa yɛ bɔne. Na so obi yɛ bɔne a. Na so obi yɛ bɔne a. Yɛ wɔ kyiginafoɔ bi. Ɛwɔ agya ne nkyɛn. Ɔne ne ɔtiri ni Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Ɔno ɔte ne Yesu Kristo. Ɔne ne yɛ bɔne ho impata. Ɔno yɛ bɔne ho dan. Impata. Ɔno ada ne yɛ bɔne ho mpata. Ɛnyɛ deɛ nko. Ɛnyɛ yɛ deɛ nko. Na mmom wiase nyinaa bi. A ɔpata deɛ sɛ ɔpanyin no. Yes. Ɛdi ama kwa ma nantumadan ne mu ate. Ɛdu kan the book of Ephesians. Chapter 2. Yes. Verse 21. Ephesians 2. Ɛdi tie deɛ ma so da tubo mu tie. Verse number 21. Verse 21. Ɔsi ne mu na. Sɛ yagye nkwa Yasua Mesia mu a ɔno abɛyɛ sɔ panyin a wawu ama yɛ no. Ɛtumadan ne ti yɛ no obi awi. Obi ohu ha no. Asɛm bi sɛ si. Abuda yɛ dɛn. Ebie. Wow. Abuda ebie. Wow. Ɛma wufu na wu sɔre ba town. Ebe chia dɔkɔnfɔ. Yes. Ɛdɔm bɛ kyɛ dɔkɔnfɔ ne nkyɛnamfo. Sɛ Yesu wa wawu asɛm wasi. Nti ama yɛ kora asɔre aba. Ti aduaba bi aduane aduaba di kan. Ɔkyɛ sɛ wusɔre bɛba. Ti mbɔmbrɛ yie. Na sɛ deɛ asɔre abɛkyerɛ me yɛ kɔ akɔda. Ti masa hyia leta wate bɔbla yie na ɔmsa akɔta. Ɔmsa akɔ asie na krim na ɔmsa akɔtɔ amrɛ no mu. Na ɔmsa yirai. Ɔsi mi nkotu. Kɔ. Wɔsi ne mu na. Dabi yankɔ. Deɛ kɔ mi kɔtu yɛ na 2751. Na hwɛ. Na hwɛ. Ntumaden twa so da mu. Ntumaden twa so da mu. Ntimienu fi so besi fam seki. Asase wo so yi. Abutan paapai. Abuda buebue. Na abuda biebie. Ba kronkron adida no. Na nipa kronkron atenefo na wuwu no. Wɔn bebre nyane. Esi town. Di mirikasa. Jala te sai. Obako. Obi ya ba hyɛ se menwane nsoro. Yesu won di bibia ba. Okay. Sorry. Wɔkoyi wɔn adi. Ɛkyerɛ nipa bebree. Wɔn wie no san twam straight. Ɔmo yirai. Edia dan sɛ wo a yɛ tri no bɔbra yi a wo nka menem. When I teach church members. Yes. Na ba wa no share short skirt nya hye. Yes. Obɛhyɛ short skirt no awɔ mpaboa. Ɛyɛ nkwasi asɛm. Dikudem. Baba dwaman no awɔ mpaboa. Ɛyɛ nsɛmfo. Yes. Ubedi ewu no awɔ mpaboa. Ɛyɛ nkwasi asɛm. Yes. Etu oba de mfa ne sankan. Na bɔ kronkron ya brabɔ. Yes. Kronkron ya brabɔ no ɛnam bɛ kyɛw ne. Ɛnim a wɔ nyinaa no New Testament yɛ bɛ wura mu no. Attending to spiritual. Ephesians 2 verse 21. The Bible. Wɔsi ne mu na. Wɔsi na yagye nkwa Yasua Mesia owu yɛ no. Ne mu na. Na ne mu na. Deɛ wɔdi asie ne nyinaa. Deɛ asie nyinaa. Akeka atuam. Wakeka yɛ dan. Atuam. Nti sɛ hallelujah. Amen. Me kyɛw adeɛ bi wɔ ha eni. Ɛdan ni o. Ɛdan ni.
Messiah bi mu ha. Ya che we mu ha. Ya che we mu ha. Emuti say, emuti wom. Eti wo ekọ akeka bom. Akeka tuom. Enti ama abom dan baako. Arema ho so. Na ene wa man ho so. Akoye Asore dan kronkron. Akoye Asore dan kronkron foforo. Ewa urade mu. Ewa urade mu. Nimuna. Na nimuna. Monso. Yanso. Yarisi akoye Onyankopon tenabia. Hallelujah. Amen. Edo biara wo hye me ne. Minim se na Asore da wo mu nche mu 3. There be. Na de wache mu 3 no. Ebia minim gidi ogina so. Yenya ye to abom baako. Etu sofo gina so dem gina ye puppet ne so. Omba mema. Yes. Asore bi kwa do mo hwe me no kwa do mo timi ma man bi kwa betrata ha. No mo titi. Panyimfo ni bi betrata. Wo iska no. Obi akeke hwe. Sosket. Oni aton. VIP. Asore mu VIP. Hallelujah. Amen. Na sinka mi zi adi. Amen. Ehiafo ndia. Wose me boa. Yanko James. Okay. Ehiafo no. Yeah. Ura so dem won ma. Oh, de omo ye waso dem say. E ka bom nso ye de nkwase ade e kwaso wazo mu. Ye ka bom ma ye ne ye fra ye no. James 2. Verse 1. Adefo ne hiafo. Adefo ne hiafo say aso na ye sikafo ne hiafo. Yes. Me nuan mu ntie mi. Mumma enipa ni mo hwe. Say ye bie dan boda ne ma ye ne nyina be wura dem won mu a. Asofo nso de na abam say enu hwe. Mumma enipa ni mo hwe. Om je nu hwe bagbata adwuma no. Ene awurade Yesu Kristo. Ene awurade Yesu Kristo. Oh ye ni monyam wura ne gidie. Monyam wura ne gidie sese no. Mumma ni afra. Mumma ni na wo ma na di afra ye tu ye bom ba kono. First ni body na kia chem. E ma ne me nyina waduo. E na lewifo na wa kronkron. Di asofo so panyin na obekọ kronkron dan. Kronkron bia. E na ye tu bom nso no. Yankase ye de epe. Esisi table yankase ye set up for them. The new setup yankase ya for so aye ni o. O say Onyankopon so Onyankopon anim to nam ne doba ya show me say so. E kasa fa honkron so e me fa ye James mu. E na James tu ya fo say anuanom hwa mu yo. Na sa bla ye ya makwase ye nya ye mom ngo Asore no. Mumma sa ni mo hwe no. Mumma ni mo hwe. Eni awurade Yesu Kristo. Eni agye nkwa Yesu Kristo. Oh ye ni monyam wura no. Ye ni monyam wura no. Gidie ni afra. Na so nipa. Ena ubekwa Asore dem nipa no a. Ose sika impetia. WK Amponzim. Eni tadia fefe. Tima contractor. Obamusia dem. MP. Obamusia dem. Asami mai. Obamusia dem. Minister. Obamusia dem. Company manager panyin baako. Obamusia dem. Obaso dem wa. Na ohiani nso. No ohiani nso ba dem wa. Na mama ohiani atena ba bia etan no. Set up no mo ankasa mo set up abu yesi ano de mu ye ni o de mu wi asa ko romba masa mo asem so de anwe ye o mo ade amu ye e bebo amo ade amu na nu yesi Asore bi ni do mo ye eskafo mo romba bogu etan no eskafo ni babu ani e de ba corridor no mo do onya ba pam hwe big man ba na oshes na ko yi on Mpaboa na de begu ba bi na sankwes ni de ni guadio chalote ni fese bobla pane fense fiase atalem no enu de gu akire o ba bi kura mo hwe de o shata de fefe na maka kire ne se wo de tena de ye ho sika wonti betra na maka kire ohia ni se maka kire nya fo ni se wo de mo nkwa nkwala no so gina no ho aho mo nkwa tra ya no ho nkwala no so the Bible verse number 4 and then you pie me na mtwa Bible and mo papa mu pa na mo pa dai kra ka si enka mum ye kom kra ma papa mu mo ya adwene matemufo mo ya adwene dai atemufo very bad me na mtwa go Bible no me a printing press and so ma ron Mpaboa o and discrimination had dey abam no okay bom no yes papa o betra o nsem fata emben forward no koda kwa obadi amfanti asem wo mi adwene no Bible na kasa kire wo be si Onyankopon twedi ampa wo mi adwene no omwo ne so ntewo eye tro konko nam de kasa kire no enyes ma ba semba be kaka bia maka mako me se Bible se odi Mpaboa kwa so do nyamfom so wan fan kwa so nyamfom so efe me ba be kire point no efe nyama wa nyina adane nyama we nyina turn into spiritual na answer na me bemu no me ko commercial break na ma be kire nyama we na spiritual ako oba de chira wo amen
share the song. And the dear was a son of a dear. Upon some much a coat the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon some much a coat. Different will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isoya dosu die Ensu Aji Chosem ne betimi ma yati nyami asipa Mwamu ise nyami ya kwainwa Intadia wa baby a one share. Tinyamia saw them parta di hununye. Shed, when Yamia
saw them pakatanye asa confidem share uyo confua yiwanim uyenya mini panswa yiwani unyumane be diwa dance miniano mikoko boss minye kroma ya ejidi ponina mama manina ona wewe nyamia kwanwa mama manina hallelujah, hallelujah. Amen. Yadoso ni asasi urase. Amen. Wo mo bro ni areso pa wode adom yen. Adofo ne topic e ba so Onyankopon kyiri mpaboa ye hyekọ Asore dem. Ada. A question. Anam de Bible na kyerɛ na me kyerɛ sɛ wo hyekọ anyamfom so. Wan hyɛ nkoso anyamfom so. But obi ka kyerɛ sɛ ɛyɛ hyɛde a ɛne na me de Bible ni kyerɛ mu no. And mama won't soon, no. Much was a wound to Asore down on some dear. And then I may check with Asore down on some. yes Much was say, Asore down seniority. Obibis now apostle quad mine. Quotation be so can sing be. Now, some quotation in some country, Ubech them saying. Quotation me to say, ye tree babu we. Or to be can send me Ecclesiastes 5:1. Patchomon Canamore. Members of being fast quotation will be too. What now trap babu we unqua. Beb Crasiniache. yes Elcho Concono. My babu in town when you're Asia Let your babu. or second 45 verse number 1 Verse 1. sa o rekonya nkopon Or the Sawu Konyankopon fear. via wonan A patchoti ayo. Also for. And shed down when in BD MBT church members. I will GD our person my church members. When Yankopo GD, a woo GD. yes Not my church members. Yes. Yankopo GD. O Konyankopon fear day. via wonan oben kutia Oben Kutia. yesin kwa It's sia fafa bo a question. It do assure us Uben Yankopo fear Mpaboa. Huh? Yanka English Netty. Saturday be a wood can sing in up a say a chine was in we are was Yanko English. Very good. And Tianka was super of 5 verse 1. 5:1. Or something saying. Guard your steps. Me patch guard your steps, no just a When you go to the Mpaboa. house of God. Guard your steps, no. Or see Mpaboa. Huh? Remove your shoe. Okay, or see remove your shoe. Huh? Eh? Yantam Kaso, them no catch himself called Mpaboa. Huh? Yeah. Eh? Why a 4-in-1 Bible? Opa can 4-in-1. Okay, from the New Living Translation. New Living Translation. As you enter into the house of God. As we enter Into the house into of the God. house of God, Guard your steps. guard your steps, And no? keep your ears And open. keep your ears open. And your mouth shut. Abba. Adai. No, ya kocho ni chi say we are wonaya just say what we are wonaya ro Mpaboa. Me say quotation ba ku biom anu so mu repeating crofo. Friends say Psalm 84 verse 10. Psalm 84 Munti o sa quotation we. verse number 10 Me kind of bluff. Me nani me kan Hebrew ni kwa de na kama sensam. But na me say me nkofo no aka chese me nye Hebrew ni na makofa Hebrew. Wo de me di twi English na na kasa yanko. was na ufie da krodie David na aka che ya wanu wo se ufie da krudie. eyese ina apem Eye se napem. me penyankopon fie Me pe Nyankopon fie. anampem tena Anamompam tra. emom sene se Emom sene se. metra abonefo to If madam anamompam na on eye anamompam se ro Mpaboa. Na David wo yela wini. Wo de kasa ni anko. Psalm 84. Yanka ni anko. Verse number 10. Ose men kasa yin. From the New International Version. Read the Bible. Better is one day But there is one day. in your courts than 1,000 elsewhere. If a yentie, I would rather be a doorkeeper. I'd rather be A doorkeeper. in the house of my in God. the house of what? My God. In the house of my God. Than dwell I'll in the be tents. Yes, a doorkeeper. a doorkeeper. Ah, Maybe Nyankopon planu dada. yes. Maybe nan say yentie Nyankopon fie. Yes. Who hallelujah. Amen. Masa. Ba mu na da ya to mo suko. the claim Usu ya so for panyini na sa usu nsu aba ankwala be sua ma wo. eno de One thing year later, the balance it. Okay. Weji boom no father nature way. Oh. Weji boom father nature way. True. Cause yes, we suama na usu wa suama no no sua po be sua fa adwane akọ. Cause o sua kire wa omfa. Ndo sua balance. Be sua balance. O sua no balance so a o tiate. Oba dem fa ne senka.
The Bible says Tobo. Proverbs chapter 8. Verse number 34. Was in Shilano Nipa Dasenia. Otieme. No game map prono dada. And not David Chemuano. No, we are not one day. Dada. Mana nyente nyakopon fie obade mi aproma ne ma ye de no ato nchen efe ye ba point ne so me de kama catch out that say aso da na tete ho no na nya obi anekom so ti ase dia nya obi anekom ba bia su ni wadi adanse ye say na wona wadi onyi obi aro ne mpaboa eye wona ekọ inside asofo no na wa no it so no be see adan the book of First Chronicles Brazosam second Brazosam second Brazosam 28 verse 1 okay first Brazosam chapter 5 verse we nyanko verse 7 nyanko manya okay Bible nkasa first Brazosam 28 me pacho verse number 2 down yeto about the assembly osi ohin David osori gina na so David sori gina na so ana okan say minuanum ne me man muntie me me de me Solomon de e wo makoma mu say mesi home bia fie mama awurade apam adaka no Onyankopon apam dan adaka no yes me David o mu say Messi home bia fie mama awurade apam adaka na so dan no musi ni titiri kese pan say apam adaka no yes Messi one day I'll come and preach about apam adaka no and no and Onyankopon blaze up for say mo tete die adwuram but me de me tentuma dem Afaminfa ahanso sa so ma kan yanko 25 verse 8 osima wo munye tena bia kronkron mame na mentena wo mu so me go to first na any asa besi wo biom no eti yaba hwa pamada ka no ewa very good eti ntumada no tie no akopie soro odofo se wo wi anwaso atia eno pie nu apamada ka sina so dem it is a pamada kind of way. If you ever had the na babu na becheche ne mebi. Tie. Yintu madana sanche mbio mincha de bua. Okay. TV from pacho madana mo fantu madana nchira mi bi why. Abi mu say media no mu hun papa. Ntu madana ba akuni. Yansan ko ye hwe niam wo inside no. Niam wo inside no. Enti kronkron no apamada ka na hye ho. Kronkron apamada ka no ko ni so na mransem duda. Apamada kanum ana me pacho na chipe and the altar of incense near day esi and the 7 candlesticks near day esi kronkron ana pano table no si ana chira pano na sofo ni di no meda eno so si eye kronkron no ma enema ewo asode mu eni ana oba na nimu a yade bow no esi gate na no eno wo gate na no eno na ofa na ade adan bow no esi gate na no and the altar of sacrifice enti so do odwan ba for dia obe hire nsraba na chi enti we ni si aduo enti we ni so wia no de ahoro nsa ansa no enti we kura de ohwe mu a ohoro nsa ansa we wura so dem kran kanyam fom so bia o start ne kolona ba ya ye bi esi aso da obi aba ohoro ne nsa ansa we wura so dem bo ya kwatete bire na mu bi mu an oba de ma ya o ma ya ntiase eto ohoro nsa we are no abese konkrom bia it is say yes here Mpaboa na machile mu no tumi na ma kwan ma oba kwa so dem no sa tumi na ma kwan ma Mpaboa so ra so dem obi wo nti de make yase eni ebe ni 11 okay eni ma we eye konkrom yes na sa wote konkrom na se a sa na Onyankopon fa so ye nipadua me part ni ba won se nya so fotem didi hu no mu dia ka ma kira de papa yes eno a ni woni padua gira we nipadua na enti wo be ha me be ye nipadua no ha kira e be draw match no but so bet Bible na see body a eni me ya de we a kira wa o yesu san kodwa nanu ene ha dwe no enti me fa se wutini e ma ne ha se eye me ene wo nyina yeti ti enti ma bu mfumi we dey cry around wanini enu so around ana hwin so ni apaitre IW wanu so ni ana wasunsu ni eni asunsu bia ne size edu cheke ni ema wa waso baako ha yes wani ba waso mienu wani mienu ye 4 yes ohwene mu apai ntam mienu abaya ahe ISS ana wanu ahe 7
much last year later. What does it? Until we was Didi. And Obuni. into your hoka. Dini. And you know about Sissy. Yes. About 9. I couldn't yet. Say bending. I'm about to stay as a nine of Stabby. And Dini. No, ya won't, sir. And to my own, sir. Once I saw this, honey. And the way, are you in the power cron? Yes. You come with time and no con. No, about a higher crumbia. It was any credit pedian when you were when you were one was so, aha, eh, near Baha. Yababa with the pedian, where Chamutam your conway. A chum, no abba cron, any cron, free or bo, Abaha Bessusi, Hangina, ya cron. A winter stand will live up. Nina one day may preach in much our deco. Amen. Almost messy him. Etienne. Eti, say Nadinakoye. Into Chamutamwa at the bow cron, bieni, ayo con, into head into Madame head, no, exactly. Any, and Chamutamni, any verni. Okay. Eti, way bar, one, sounds so way, Benjamin Chile, very good. And into my Chamutam way by penny about cron, ayaha. Benyania may be one. Yes. Benya intestant, Benya liver, Benya kidney, Benya heart. Yes. Amen. Amen. Nadia Bessia. If you buy a water, or turn so banner bed, you are bow side. bad side, no. A duan so Anna, your own near me fear day, bow and sons and at me pee. Amen. Amen. And to nipper didi about yam we are later nepia auto. Yes. And to nipedianini. Very good. And any pedia we, and you will be a better than what when nipedianum. And no quite my body and I'm so chill. Yes. Aya, dear why? Ye ba New Testament abayezia. Yes, we can send me what the book of Mark chapter 7 verses number 1. Mark 7 verse 1. Babon kasa. Who from ahotie? They say nyam nam fam ahotie bia. Debi. Sama woro me number woro me mpaboa mu de. No. They say who fam ahotie. Cause who nam fam ahotie no woro nsa. Na yesa ade na wa yare unim no akoye ye chewa. Nya su bubaku na ye chewa ye nku. Na mo go and sin no more. The Bible. Na Francis for na trefo no bi no a. Francis for na trefo no bi no a. Wo free Jerusalem ba be hia ne nchen. Jerusalem ba be hia ye no. Wo hu ne suafo bi se wode nsafi. Yesu ya hwa me se so mo di nsafi. Eni se nsa wa honhoro. Eni nsa honhoro. Edi pa no. Francis for no gidafo nyina. Na Francis for no gidafo nyina. Se wa honhoro won se ye. Se wa honhoro won se ye. Wonidi. Efise. Wo kura mpanifo atete sem. No kita mpanyimfo atete sem. Na so free dwase ba. Efise na mra dan so free dwom ba. Na anasa wo be kwa so dem no anhoro ho a. Wonidi. Anya dia bedidi. Na nyome piki ka ho na wo ti se wo betem gate na no enima pi ho ma na gu gate na no enkruwa mpodo kobrisan na wo kura na mu huro enu mu kura dia ba dia nemu huro na farasifo ni atefo ni bisa Yesu adenti se Yesu adenti na wasuafo no na wo ni wasuafo no omu ni mpanyimfo atete sam no so that is the reason why dia me bisa wo say hina hu se Yesu ro no baba ka Yesu meka so asuafo no madi nkwasi asam ye pie fi papa na no en na obuya won se asime pie fi agin komisi anu ba ne se e di sa Isaiah shemu nya tufo nkom mo ba shemu nkwala no mo ase ashemu nkom dada o se wa choro se se di atro se omen wodi wanu ne di mini wanu keke na mu di mini wakoma de e fi mi kwa chichiri fi mi ho chen wo sori mi kwa mo sori mi kwa wo chere se mo nipa na ede ahye. Some people think that something was supposed to me go to quotation at this opportunity teaching, but when you say something, we go and read from the head. Fabra. Na Fabra down. They be what to fin sa. E ya semu e mo papa. Mo je Onyankopon ahede. Onyankopon ahede no. Okura ni batiti semu. Ni batiti semu. E no si won se. Mo ayade. Mo kwa Onyankopon ahede. Onyankopon de na to atwene. De be yo. Na mo di ate semu so. Na mo di ate semu no so. Yesu Kristo ba chebe bia egudi pa hu fia. Verse 21. Verse number 20 no. Osidai. Verse 21 no. Kwaso. Okosi na enipa mu. Na osi nipa mu. Wo makoma mu. E na adwemoni fiba. O ma bi o che oboni ni fi. Enfim Mpaboa no. Da bi enfim Mpaboa no. So scared. O so nipa be di boni ya de egu nipa hu fia nie.
onipa wo mu wakoma mu hona adwumoni firi ba adwumoni mfiri hwu mu edwamansam ubaba adwama mfi chalewete enti obi agro chalewete obba adwama mu oden yes tibi bba adwuma na adwuma so kwi adwia adan uye adwama wura wawro chalewete ahye adwaman wawro chalewete afra adwaman ayeka ohye adwaman se Wellington boot yes awro chalewete bana to baabi kebabunum wasi kronosam krono emfiri hwu mu dabi efiri mu ewudi sam ubedi ewu a efiri mu eyiri fasam obefa obi yira efiri hwu mu efiri mu eni bre wani brand emfiri mpabo mefiri mu emuyo ubedi emuyo se emfiri mpabo efiri mu isisie ubesisi unu emfiri wakoma mefiri mu ahohie ubaba hoyi bre emfiri wakoma eni boni efiri mpabo mefiri wakoma mu uwani boni a obi obayifu obi awro ne mpaboa because oh yes adi aye kronkro dia church ayi tantan aba unkam yentu aso awro obayifu so awro ne mpaboa bi cheso aye kronkro obayifu aye kronkro awokode owi akode hwebabunum wasi eni boni abususam ahantan ni kwasiasam nipa minam chon kwasiasam na wasi nipa bedi kwasiasam mfiri mpaboam efiri dan efiri wakumam eni boni nyina eni boni we nyina efiri onipa mu eneba ye na bu onipa mu fi nye mpaboa ko hye na gya de o kire kura ye na go onipa mu fi yes etefe ye go Old Testament ye go nyam go ha okay ye were the 7 candlesticks ye were the altar of incense yes ye were a friend say chapa no yes and ye were a friend saying altar of sacrifice yes. And ye were the bowl and ye were the 10 commandments that apamana kan yes ye mean New Testament yes to tell me eli na masabata ni no dey na si say ye ntwe bibiasi yes ni according to the Bible no Onyankopon shan come with the book of Jeremiah chapter 31 verse 30 oh nyanko Jeremiah 31 verse 31 was said the Onyankopon sie ni so ba Onyankopon sie ni enebiri ba was enebiri ba Onyankopon asem ni Israel fie woni mi osi odi an mini Israel fie eni Juda fie be pam pam fro etisa pam a mi woni Japan ye eda mi so won sa mi won free Misrim one day won bubu mapam ebra mi ye won kunu Erade asem ni ye ni apam ana na ti mini Israel fie be pam no Erade asem ni o twagye mpo ya wasem ni mra wase odi mra no ebe hye won yam odi be hye den won yam odi be hye yam hallelujah go makoma pon so what tram na go infa it will the 2 tablet they were 2 tablet no this is the original 2 tablet no yes Senate wow 2 tablet in Senate man sem do Senate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 Senate wow also what the best obaba twa gu ifa akomanu this is how heart na sote yes akoma symbol wow akoma symbol no Senate this is the heart eto wie no ano obeka bom ye no se do unyonko se wo yeah eto ye se do ye mransam wadu no ode abehya akoma num yes eto ode hya akoma num no ye go Matthew 22:34 verse 34 cause why odoni emre dikan odoni emre dikan na Farisifo ne te say aha me tro God wa amacho man was that they see here Farisifo ne te say what yes sediki for na no yes sediki for na no okosia faako omu baako a oyemranimfo obasi no obisa ne ede so ne hwe say kyerɛkyerɛfo emra ne mu kɛse ne de wo he ɔse ne sɛ yes na zeni mi aka kyerɛ ne sɛ awurade Onyankopɔn akoma nyina mu okira nyina mu wadwiri nyina mu when emranum kasiya ene de di kan de to so mienu no wan say emra we 1 2 3 4 aye emra edanipa ene Nyankopon tam emra edanipa ene Nyankopon tam eti
Udo Onyankopon fi wadwene akoma nyina mu obey honi aka no Debi obekoto bosom Debi boboni dinkwa Debi Udo Onyankopon fi wadwene akoma nyina obekai homeda no wadi but remember the Sabbath day and then you keep it holy. Keep it holy into one way 1 2 3 4 why no nyame do yes to say mledi kan ne say do awurade Onyankopon fi wakoma nyina mu abegu wakoma no one side okra nyina mu abegu one side okra nyina mu ko ene wadwene nyina mu ene wadwene nyina mu yedi amana no kase ene de kan de tosum yenu no etese no ene so tese no don nyonko sa ho nyonko sa dan eto nipa so de ensia no so ni di wagya no nani eniawu nsa awade ebokro no enia dansi krum emwani mmere abiade ene so ayen dan nyammido waye no nuado ene no so de bego nipa fa one side. Yes. Love God and man. 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 It is a say 10 commandments. Or the abesha commandment. Imransam yenu so. Imransam mienu we so. And amrani adefo ni nyina sani. And yes, you can say titifo ni nyina Jeremiah munya we no me dey. Apostle just say still 10 commandments. Yes. And why no nyamedo? Yes. Any day oniado. Bible kasa. It is say abesha ifa. Akumanum. It is a free apomana kanum. Wow. Obetwa hyenfa. Ose me mmana ne be hyeden wo akomam. Yes. It is abesha akumanum. It is enya commandment no aba heart nim. It abe ready paduam. Very good. So abe ready paduam dia. Yemna the 7 candlesticks. And so aba hyenfa. Acts chapter 2. Acts 2 verse 1. 1. Ko hwie guo. Ase wonkonko hwie guo. Pentecost dan toye. Wo nyina hia fa. Oso nyina hia fa. Empofiri mu no. Ehun bi etisem frama. Emu e den boy. Efrisoro bai. Ebe se fi otim mama. Fi asuafo no tim ma. Techere mu apapam ti se oja. Papam ti se oja. Eyi kira wo. Ebe se o matifi mako. So matifi mako. Honkoku ya wo nyina mama. Honkoku nyina yo mu nyina ma. Yes. Eti Holy Spirit a free candle so. Se abani paduam to honkoku ya wo ma. O preach about the word of God. Honkoku ya wo ma. A free bonim to see the Onyankopon wo no onye bonim se na baye dan. He's talking about the Holy Spirit. Yes. Ebe tram ebe guide those steps na. Onkonko nante honam mu biom. The Bible say you free honam aba honhom. Hallelujah. Amen. E dia no so abadan ni paduam. Why ye the altar of incense. Yes. Old Testament no wo so kwahyehe na se kwasuru tin say Onyankopon aye dan. Etiew eye crooked na che say anko yie amfa ma. Hallelujah. Amen. San nyama we asesa oba the book of Mark 11:24. Mark 11:24. Yet me say. Adie biara say no. Mu be say on Bible fa candles re. Me ko use incense fans re. Bible say adie be say in the name of the creator. I want Bible mu no. Say the body diri mu no. I want Bible mu no. Mu nyinni say. Mu benya. Eti gidie ni incense mu biom. Gidie ni wo a wo ya dai. Wo a wo kasa ni mu. Na be ya hama mo. Na de wo be kan ba dai. E be ya hama mo. Eti gidie ni so ba ni padua ni nso. Yes. Gidie so ba ni padua ni. Emransem du ni so ba ni padua ni. They say Moses me gya me ken kamransem du ma. Ye the teachers ne cha na akadwe ni. Na akoma na fa. Ti mi si ye nwia. Mi si ye madwaman. Mi si ye mokro no. E wo mi mu. Yes. Because na akwala ketwa ba dia hu. Oso obi ncha bofra obi ncha panyini. Se be boa. Nkwala wa school da. Ebia mesuma ko bi kakra. Yesu ano. Ye ma breaker. Tama wa class 1 But ikwajo. Do. Ame. Yeah. Enye police and thief. Okay, me a police. Mesuma ye thief. Okay. You say na but pampana. Kicha. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Holy Spirit touching nipa. Yes. It's according to the Bible, no. Hallelujah. When we na be nipa duanum, ya ba brodo we ya and obey the word of God.
Young quiet babunum. Bab the Casamiacho. John chapter 6, verse 35. Verse 35. Yes, you see one side. Many and Quapano. Many and Quapano. Your Bamin Chain. Your Bamin Chain. A common in that. A common in it. Your Jimmy Dean. Was common in it. Verse 47. Verse 47. Your Gideon. You are Gideon. Our down. Or down. Many and Quapano. Many and Quapano. No. It's Yashua Messiah. Hallelujah. Amen. Yes. Jinudi no be yamawo. Oyo nyami no ye. Abraham nyami obatamba. Fawuni na mano. Jinudi no be yamawo. Oyo nyami no ye. Hallelujah. Amen. Nene wadomre. Nene unkwaje da. Media mi tufuo. Yes. Emo bi nada o. Sacrifice bone ho. Yes. Danzo be Mpaboa. Yes. Jai bone die. Yes. Mesia Asore bi na ma wa na bofam. Na mo di bi abobbo mu. Na bofam se dokodoko. Na bofam se dokodoko. Jama dokuru ni pacha. Mpaboa. Oba jama Mpaboa, unsure jama bo. Hallelujah. Amen. Unsure jama yo. Mpaboa. Eyala. Menkasa question Mpaboa keke dia kwa so dem. Untimi nche we me jama so dem kro. But wear your sandals you can wear. Enyem fo so. Body for body nchawo. Jai boni o wiane aba ho na ahote. Wo se hwe ho ye. Ti ho ahote no. Yes. And you see, I didn't say. I say, okay, Mark 7, headline and crack. Headline. I say, who from day? I say, who from out here? The young 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians 3:16. What's it? Minimum said. It says, and Yama women be ready, Pedro, we more. Minimum said, you are which now know what 2 fear him, Sabin, 2 in Pefe. Onyankopon Yama way 10 commandment and free her. I bet you are. The 7 candlesticks about Nipadium. The 7 way the blood no about Muji, Waji the about and a Holy Spirit African about Nipadium. Unim say, and you say, Sanima when you have any Padium. Unim say, well, would Tim Sabunim say, Onyankopon what I saw down. Onyankopon Wouldn't say Yankopon better. Yes, it will be so Onyankopon. Saw down was and found Monsa. Yes, and found Jama. Yes, and found Mocron. Yes, Fanya Hanta. Yes, from Mapo. Yes, Fanny sent to yes, Fank account conquer phones. Yes, Fan tiny pa. Yes. It is so be so Onyankopon. It will be say I saw the in the Pedia way. A sell Onyankopon say Pastor Bessa Mpaboa. There is Onyankopon so that would Onyankopon so down and what it. And on the Moira. There be a one in the Siwano. And on the Moira. There be a what the Siwano. And on the Moira. Hallelujah. Amen. School dynamic communal. And on the Moira. One in Tabu dynamic communal. And on the Moira. And me Diana Siama Roman Power go on. And on the Moira. Fisa Koshewahi. Hallelujah. Amen. What you saw then in what hear me? 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians 6. Verse 19. Verse 19. And I'm going to say, now we need Pefesa. Muni Pediano. We need Pediano. I won't go mumu. I won't be a better mumu. I'm on your free Yankopon was a Yankopon change. Asore time. Why you any Pediano said? Asore time. And Tiam Fan Monsa. Debbie. And not tell Yana Cronco. Yes. Ya Cronco Meradi. Oh. Ya Cronco Meradi. Wabraboni na ni usubenina. Meye Cronco Meradi. Messi, ye Cronco Meradi. Ah, ye Cronco Meradi. Messi wabrabonina ni usubenina. Meye Cronco Meradi. Babrabo Cronco. Ja masturbation. Yes. Jerry. Jai. Jai. Jagoku. Jai. Why you want pray? Jai. Ti woni pediano. Yes. Onanyen. Moni pediamo mu na nya Cronco. Yes. Kwaso de na mfuso no bi wasemo a make sure so betwa asam so Peman sundodo. akwa ru achale wetegu Etwiman na so. kuma na nkasa hye wala ntimbu Why? no de akwatra so de obi wo wuru aso de wa muna Wa romba bo mu na. so wa rompa bo akwamuna wa muna eyan chekere eyo obi gidie e na odi ama no edofo se kabrabo no Nyenenia. anka ya mana te babu asem ase ya sa gidie na kwade rompa bo no ka fa sa gidie na nka nyi asem nya de Enfini mu. Ene hia.
And so Gigi chance on Mpaboa. I am name idea. Matthew. It took Matthew 23. Verse Number 25. Verse 25. Munye. Was it what is and do it? Ma a telephone for the safe for the Pharisee fast off will be no modern church, young name church, my church members. No, someone who crew one, I want to was in my life on a crew one at Chilma to back was what I get Nana and Mpaboa home. Nes emudie na kwa saw dem oni pe gudem adwetane adufu de pasana adwetane adufu di pe ni ni pekum ni ni pasaye woku won pra wayere won pra asom no mgu saw dem won Pharisee ni fredi o madani Pharisee for ni frafo kokuru kruwa ni ayiwa ni mkane kruwa na komanum siesie o mu first na ekiri ni so afi ekiri kwa dem fansa kran kan ekiri ba dai ebefi so o mu fi na hotewa Mpaboa ubi bia I want to Onyankopon di eti edan no eye hie de ye hie mu ne nemu be creator yankobo adwama yankono nsa ho na so no so nkyia se hallelujah wo de Mpaboa wura wa yamfom so wo na Mpaboa ne hye wo na hye transses wo na hye azaya yankopo ka cha azaya so mo ne kende so fo be kotu koteshi we koteshi akokotu omo kotu ai sa azaya kworo ne Mpaboa wo si azaya ro ne Mpaboa ene hwe ne ma azaya sa ye kan we 20 verse 2 verse 2 wo de te ba ebrenarem ai am kotu koteshi azaya mo nwene ho Isaiah 22 Isaiah 20 verse 2 ebrenarem Isaiah chapter 20 verse 2 Amos ba Isaiah Awurade asan Amos ba Isaiah so eka se ko na koyi eyituma no free wasene koyi wontuma no free wasene mu na sane wo Mpaboa free wo nan ase yi Mpaboa free na ase na wo yo sa na Isaiah yesa na odi adeja odi ba ade adeja odi adeja eni anamohunu enanti ye eti wo kokotu shi wasa Isaiah ro ne Mpaboa sa bo naked rodros mo kasa mo nyene ho akwa Mpaboa no oro aye ena waja dross no oro no aye command Onyankopon ade we na aye ahyede de ma no ade ye de ma ze yamfa ma Jeremia yamfa ma Isaac aze this ahyede we ye de ma no yamfa ma wo se makofo ne Mpaboa no oro no dross ro dross simple twin fa ba kunja ba ko sa dabi chesen aze ro dross also ro dross remove your dross. Hallelujah. Amen. I say this ahyede we di ama no am so for say mentiase opa edin e fe ne Mpaboa ro keke etu akofa quotation no akoyi Mpaboa no ro ye no etu opa Mpaboa no e dia support ni quotation but ne draw so ro he de weja to shefa ni nyina ye mpirima wo fa bi oba de fantasy ebra osuma wo twa kunkum mu na esa osuma mo so nya no ntu Onyankopon din a wo se mempe the true worship oni hallelujah amen matoto de papa na ti Yesu kan re asom ze kan no o se mato Onyankopon hyede na ide ene mu kita nipa de atiti semu mayade o se mayade mo je Onyankopon se mo je Onyankopon hyede no na mu kura enipa atiti semu oba de fantasy amra o mi akuma mu o fantasy amra o kan Isaiah chapter 25 verse 7 me Isaiah kan ma me Isaiah 25 verse number 7 yeah kan one Isaiah yeah now people should obey Isaiah 5:27 right yes 5 verse 27 into about the assembly also been say the concrete say they were bre any their own sunti enim o se Onyankopon say we o kan say mi a kire o se ne ba yes won sunti yes won mre yes cause why warin tonko anya de obetonko wani rinkum na ninkum won asinimu abosore nsane na bia asinimu ba na boso ye nsane sane rof na won Mpaboa homa erinti anya de ye kwate Mpaboa sane Israel fo Onyankopon 19 finchi aduanan babuso mo hye Mpaboa na nsu da anre o se anwe da o kan Deuteronomy o be ka kire yes Deuteronomy 29 yenko ma Bible ne nkasa ne yenko Deuteronomy aba Mpaboa ni o man nante sa wasna mama nante esreso me mama nante esreso infrinsia dianan muntuma ensu wo mo muntuma anyedan muntuma ensu wo mo na mo Mpaboa nso antete wo mo na ase Mpaboa nso antete den e wo mo na ase no mo nante ama we o de kire ne tumi ne kronkron ye yes wo de kire ne power wo se muntuma ensu wo mo antete wo mo matade antete na mo Mpaboa nso so anye Onyankopon misi won chiri Mpaboa misi wo twadi ampo misi won yedai wo chiri Mpaboa anka Exodus chapter 12 verses number 11 hwade kronkron ye wo ye woni dinim hwade wo ye no kronkron yo lebi fo ye bi verse 11 fo ni ye bi tie Bible what's it dey na said ye muni ni twam fa hye ni ni mo nkyekere masene na mo Mpaboa hyehyɛ mo nan no mfa nye sa de kronkron no ma no Passover wow na me patu ni ba ana betin sam yi yes so for ko Mpaboa ma be kire Solomon si aso dan no kwan ne fa sosom yes mitimi nge teaching nyina wa ma sheda sisi me da bepem ba bi se me yi Solomon aso dan ne ba osom no ko sai
Yay! Babu Kasa. Yes. Sabre, me dani me waba, wa from ya twetwe nkomo. Yes. The kingdom of God is at hand. Beware of sweet 1419. Open summer shekot. Tifyen will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Isole dosu die Yesu Aji Trosem ne betini ma yati nyami asipa Nyami ya kwainwa Ewom pase Isola dosu pa Yesu Echinye bieni mo Ampa Yesu Ejidifo Krone chiwati Tosoni sebena busama so chimishe Penswele Majenga brini kobi kawenina she Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya Wawewe Wati Ebrena wiedo minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chosem sia Yedi be nyame adwumano Obisi ya sori bia ya sori Pati oka wabua enya sori bia na ya sori ojidini Na yese osofu achie preni munusu Afre na safu menina Lord, dear, to when him say, while we are in the bra, we are praying, you will soon. I have ever got many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother boy, Yami me muna money. I fed ya quanche muna dosu. And then I does a mini. I trust some winning contom ponkwa. Nami mania diempo. Asore bia ya sorry anka Anko konfora so dem kwajimi so memfri osofo obi ho Eko wie chenye ngwasia Tubebi Asante Enterprise Boda Benjamin Asante Osuti mu Sunday Radio Kano Udiye ni pretunyu menche Pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa ai unyuma no na bechire hwe na se unyuma mfanya mi akwanso a echese seka wasofu woni bua na bebua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beboni pamba echese ogwa sofu juma na ni mwasi Wama jumana nyani mwenyam Wama nyami meni maguwasi wabun samani Mosa kausa fwa
Nia ubediani, nia ubeshanti, and Yasiani Mojam, we are 14 now with Timicano Cranet. Watch us of many say, Yamisun Yanuani Akuma, Intadia, what baby I want share, Tinyamia saw them Panta di Hununie. When Yamia saw them Pata Tanya, answer come for them, share. We all come for you when him, we ain't a mini pounds where you when you man, you want dance here. Miniano, Mikoko boss, Cromaya, a giddy for you now. Mama, money now. One hour when we ran a mia when you are. Mama, money now. A woman, I know what's a more. So ya don't so dear. And so, what I made a woman, I was some dear woman. Naya baby. I did. I don't know what you have done. I said, can you watch my Namika say? Can you be a more power? Yazan and if ye a curse. I'm in Cassan, a minion, Metiasio. Minkasan Kwan one in Bayadi. Onyankopon, dear, was in a tree. Freezer, Juniper, Ehye and one who picture. Onyankopon, some dear Sisado. Kedian Poyo, and some dear Tim Wada. The Babes in the yard. Share upon so many a berry. What's managed before the play? Upon so many a bro. What's man a summa for the play? And there was a son of a dear. Nedio just saw them. Not to church and not the magic before. Intimacy. Mama Nina Musia Chosam, the Chosam, Munani, the Bemumun, Sunia, Mati, Visa Wakase, a train them, Nimuno, Bafana, Bebre, eh, when I'm Yanti woman, as you are Munina, ya better cook, Mama Nina, one a Mankodi, one a G. What the Muko say, more, I tried you for church, I do so many anyway. Timusia Josam da Hallelujah. Amen. Yet also near Sassi, Tradian Poyawasi. Amen. I don't want Yadum Pempenzua Nancha children nearby and say, Onyankopon Kyiri Mpaboa. Yadikwa saw them one a question. And much him say. O de kwa nyam from so o afa kwa nyam from so sanse nya hyede ni mo bi be ka say ya hyede dia ene ma kyekire mu no me de tworo kronkron na abebe mu di be ba part 2 no na me ba be teach tamasoro mu si aso da no so sane ye ko no okay if ya kyekire no so mu if ma kyerɛw ti ma kyerɛw mo ma mu ne say entoma dan no na lewi fo nku ne kom wona e kontoma dan no mu no uwura mu a enya makura nko mali nyema ni nyina Benjamin for God for Asa for Sebudon for omu nyina want to madano echi omu aduo ansa na maten sempa no ntu betie babu be so ubetimara ubesi Zakaria wura kronkron bia me ba New Testament Zakaria wura kronkron bia na okobo mpaye no Bible kire se na wona ewo ni gineduo ena omu twen if so okoya bansa na wabeden wabekasa achiro because ese okoba for de ne ba makoye oman no atumade na ansa na watimi aba ntumadan mu tie nti na ma kwan ma ye nyina etimi kwa so dem etitumi e ma oba kwan ma ne wura so dem no sa tumi ni makwan ma be friends ai Mpaboa so ko ene ya cheche ma kirewo te say adani hia dan na me ma ya so dan te say adani hia dan na me ma timi na oba de se me nyem ni padua kronkron also for one ti we ase a kwanya ba man bebaro no bia kwa kana Joshua
kasa ro na asem Mpaboa eno so ma chire mu akire wo so obofo hira wo a o se ro na asem Mpaboa Joshua shiai ampa our the book of Joshua chapter 5 verse number 15 Joshua chapter 5 Bible nkasa verse number 15 Bible say nkasa was na Ewrade dom so safo yene no ka Joshua say obofo ne ka Joshua say yi unam Mpaboa na de ogina no eye kronkron Joshua ro ne Mpaboa yemra New Testament entumada ne mte ye no so no obofo pie wa esesa ni ase pie with the book of Acts chapter 12 verses 12:6 mama Bible nkasa kwaso e anadwumara o say anadwumara Herod be yi na kono na Petro da safo benu ntemo zonkoso mi na ko fagu ne nsa na wenfo a wogina na pro na we so dan na be sra ifiase o sra no kwai na hwe na wade bofo be gina ne nchen bofo be gina ne nchen na mu kyerɛn edanum hyerɛn obo Petro nchen mu nyane no se Peter de ne wadampo sorry ntam anu ka che sorry ntam na ne nkoso fi ne ntam hankof na gu ne nsa ne nantete obofo nka kyerɛ ne se obofo nka kyerɛ Peter se bo waboso na hye wo Mpaboa na hye wo Mpaboa na ka bofo be yi obi kra pie kra se ko ka se sa Mpaboa nkoso we ntntem ade patwe do se ye dai hye opeso wa kyerɛ ne manu ba bia ye duro sa kyerɛ bia osofo betman ka kyerɛ se ha de se ye fiase enya Asore fi na school down ya ifa yama na mutichi se bia benu ba se hia no na patwe ba bia obofo no hia ntokwa na mo ko Joshua ti no se wo ya tamfafa ana so wo ya fa ba kori fi 13 no wo di fi 13 ntokwa na mo ko na obofo no yi no wadi kyerɛ mo ana mo no ko bisa no hasa so to bo a kokori di wo be was in Joshua o jere ko ho 5:13 ye kan o man ni so hwɛ na hwɛ obade be bi so o kran kanta watwe Joshua kwa ne nkyɛn Joshua na kwa ne nkyɛn ka kyerɛ sɛ wo ya fa ana wo ya tamfafa ɛna se da bi awon na ye ntokwa bia yo anya so da mu enti babna da mo me sramu bebre ɛna me ka kyerɛ sɛ o nyina no wo abofo ne kasa mo o commande me sramu oba de ginu ɛno oba de yawe ɛde nkyerɛkyerɛ pato a wo ya ba yes media me gidi kyerɛ me sɛ Onyankopon twedi ampo yawe wo nkyiri yes so ba woro wo nkyiri so be hye na ka kyerɛ me sɛ ɛya hyɛdeɛ dia aboa be bie do be ya hyɛdeɛ quotation bi wa mu kotu di defending sembi o kan Malaki chapter 1 verses Malaki 1 verse 1 o se me nka sɛ was asofo no anim bian so asofo ni bramso obedi na jeni o so obedi na jeni akwa di ni wurani na se agya ne mia meni die wo he obechewa di gundi o kasa se na so owura ne mia misuro wo he asafo no o ka kyerɛ asofo a mubu midin animtia mubu midin da animtia na mo ka sɛ ɛdan mu ne ebu animtia mo de pan no ahu akum abrame e o ma fori bu chia so na so fa kokotu we defending Mpaboa Ude to aso kakra bi to aso. Ade brema fori bu chia. Na mo kan say. Na mo wiama ka kyem say. Ede ne ye de ko. Ye de agu. Mususu say. Ewrade pon no. Aya ade a. Mo bebu na nimtia. Na se mo de aboa. Na ni efra. Ebe ba fodi a. Enya boni ana. Enya bo iti wa aso o kan we nu. Wa ko piki baby. Enya Mpaboa rasa. Ya keni die wasam a. Eni me bebre. Ni titiri kese se obesuro Onyankopon no wadi ni mransam du no. Yes. Mpaboa shiri 10 commandment obadi hu yamabo sabre from ne twetwe nkomo fresh say 055 sabre 055 955 2686 yeah 050 76 93000 055 955 everything 2686 but me fresh sabre ne twetwe nkomo me joso bankwaji samso living ya wasafo include the whole Ghana the whole Ghana the ofre na baby a ebi men won nya ebi men won wachka na yare obadi aduma ebi so be won ya kire wo hello pacho di me bia kasafi good evening sir I'm coffee me kasafi kan issues on gojanshi miti wa dawruma ya woni shao pa on shao so mami aduma power ye amen ya woni shao amen cheche we di amen Watam na ya itie na nyese utie ba ko pe na wate azio edukre utie na tibom na nya wanti ase no asa be tiwe be pie mu wa baby akobu wa bitini tie o se ikande de a kire no so me dwio ta mi tukura me ya mama be tie o se okay abebo mu amen akoma wa sama okay obi okwese die ni ta akoma na ya chemutu yeah
And I would hear from my two. Yeah. Your right ventricle, left ventricle, Nina Chichu. Wow. Okay, and a big game said, I can't find. Amen. Boom. I feel okay, say, we need to nip again, Onyankopon Asore dance. In the 2D, so cool, say, I said, what you mean, change? David, also for you will tell me so young, but yes, I'll remember. Oh, what did you have been on also? On your Akuma, dear man. Papa Nas Wakas, what ye? When Tim Young question on Tim said that. Tea, Kikabu and more before Betias. Ate, and Kofa one way preaching being one. Ya to a good no mau. Debbie. Hello, Pacho, did you have a free? I joke as every. Maintain you. I'm okay with you. The line when you line when you where they were down maintain ye papa but obadi shabebre yeah. Hello Pacho, di me be akase free. Hello, me kase free new abrim. Me just ba ajisam. Me Pacho ntete na o tete no. Ehye pa, e bi say, Mpaboa sem na wo kan. That we tell me. Me tell down ma. Mpaboa sem na wo kan. Asore ni bi say the one when you Mpaboa now do Mpaboa for Asore ma won for heaven. Ya no kre. Then na kill na we say then enye nse. So say that we see Ehye mo fa no. Yeah. Then we pa with me there for person I want to fa nko. Na me pese me bi ta o question one kasa na Asore be mpa na wu ma sa wo kote wa Asore. Me baby me free dem me baby bebre. Endimini ahase ni awie ye. Fi baby bebre. Me fi ma wom ofre na me free baby. Asore amako. Me di obi achi. A di aba. Abedu pempenso obi. Ntim mahase ye ebe pim bebe medu no. Wo ani mo hwehwe mu awunya dai. Hunu mu yi. Hello, Pacho, do you have a free? Hello, Pacho, you. Hello? Yes, sir. Pacho, do you have a free? May you so bang what you say? Yes, sir. Yes, I'm saying that yours. Share your phone now. It's you. But it was a body in Shira. Amen. I know it's both at the Magana. Mpaboa media you. We am a cotton in Mpaboa. I asked them Mpaboa. Sorry. I got Tom in Mpaboa. There 2 weeks. We saw cotton in their family. If you pass or an entire within the end, or confirm in Mpaboa. Apostle confusion software treaty. Ubi a cosum it's not the Mpaboa. If you know, come in Mpaboa and say, I saw the my by brass in Nayaho. A billy hot, a year so branch, a billy ho. Yours a penny ever. Yours for no bob one to finish a baby while body shabby bray. I finish your sober. I want some no can a serious power. Also, not got Tomono or the bar week name. The same Papa. No, the same Babobi old man, Naquashe, obedient new one. All rose one day. Oh, now more right day. Will be a mukitaji diabaco.
My point, sorry, I'm Mpaboa. Eh, over there we are mabo. Amen. Beze, nya shedia back say, I'm telling you. Mrs. Asore so be wura mon room Mpaboa. Mon room now. As na makose mo simu ye leave before. Mon room now. At the same time, so mama man wura dem all. Yes. Cause so wo kotu quotation Old Testament e che say a friend say o baby wura ho a. So they said to me, "My come about rest them." But Mpaboa ko, what do you call me, Papa Tuna? Yes. Hello, yes, sir. But you need to be a free. Hello, but your friend is how I see for you. Michi asim for you now. We can patch my trip. Apostle Oku Ajuman, a radin shirao. What you have, Mammy? And you made a seminar, what kind of year? So, and you made a thing. The work is chat of 4 hours, but now we move back tonight. TV, radio situation now. O Mancata could have preacher, you know. Now we are walk on a woman or Monamana, one or Mapre, Sopo, and buy our boy and I am a ya, and Bana Bonis is Tiano, a co or Muboa. I want Sopo, and the woman is only be part of the cherry, a emblem or a kind of party. Ghana for you, that you will be at a crown. I didn't get a talk of home be general for moon carry no, or Mamma the back here, Marco. About this, which rounds, Mammy. But I could be about almost almost Mpaboa, as almost a socks. Almost a socks. We are a one because I knew the blue socks and young shoe. I say, Meboa, Papa young Korea, and young Kolashu, young Akolawa, who are calling to me shoe. Kokan the book of Isaiah chapter 16, verses number 11 year. Isaiah chapter 16, verse number 11. Babon Casa. What's it? Na midi ashishede shishel. Or the ashishede shishel. Brinkapo shishel. Brinkapo shishel with that. Midi intrabangu ko. Midi junior shell. Midi asumade shishel. Midi abotro fefe. Ebo, what is Sikani Vita Shell? Best number 10. Was it? Na midi ntade a wedi mo adwene shell. When you akwala wata de ni adro first flowers bia tutu akwala. E na midi sukrama ehuma Mpaboa. Wo de ni yantoma ni apam ne bia shell. E na di shell wo. Tundi se sukrama homa dai. Mpaboa tese wo de ni yantoma ni apam akwala de ana no. Nti ye hye akwala de ni wiase de ahye shoe ni nti ene ye socks no. Akwase wo so hye Mpaboa hye so de mo ni so na biri we ba ma ro na vanante. Simple. Kokanyentia and obi ba so dia ne Mpaboa no ebia na kwoti bibi na wo kekasa asem no a na nyisa so na nkasa na mo ye na nkasa discipline ya dai any church ni I saw teach church members here or usher to get no matoto mu niam nyina ye and na obia no akwoti na bi wa dem obebon ye will be one mo kran kanya popon say o se wo brian say me ye nhye Mpaboa ma so dia ka say ni pa ko no ko ma na hyere de me na ka che say kan na ade kan kwa dia you be wo hyem Mpaboa no ro a masa Masa, wow, Rono, Sentinel, say, I can't quite the uncle obedient, but just won't say. That's what running Mpaboa and Krama Mpaboa. Ati, a can't the uncle be Mpaboa no ra. Masa, now. Mr. Kanya, my bro, be answer on Robert Odia day. Share, because Ura, dear Banane. I didn't much say, se me di Nyankopon hye de so na man hye Mpaboa me rom me de Mpaboa kwa so de Nyankopon so wonyi se me bi Yesu ro ne de agui allo pacho di me bi aka se free hello Asembeba o si asembeba aposo ko ni o di asembeba papa ni pani ebie Apostle. Depend ye. Michelle. Which loves, mammy? Michelle. Hey. Depend ye. Depend ye. A good soup ye. Only a member who. Hey, my dear Sembeba. I did some more. They're pressing. What you? And what day? They're pressing Blutana. I'm not going to see it. Which loves, mammy? Which loves, mammy?
Patu the body a very rough. Maybe go heaven. Near Cochich, near he. Said heaven here. Ah, a jababo, that one I'll go for the. Say we need. About the shall be on your master. Hello, but you never be a free. I'm on Yo, make you swallow what is I'm so. Yo, Yami shall find ask them how they are brave. I can't say, I hope you can't move around Mpaboa. Let's see Onyankopon and Trinity. I think she won't be able to. Yeah, she will not for some better yawa dear no cry. That's it. Yami shall Pastor Chini, Pastor Manson, and what for in our body show. Amen. Amen. So what your tabernacle na sedia. Na woni mu niam ewo na wote ase dia. Oba de sha. Hello, Pacho, me be kasa free. Hello, your friend, Tabi me kasa free. Entonces. Hiva. Entonces. Meet you adawma. Me small boy there by me ya 7 room move off. Me say I would see Anna. Tia someone so say no ana asabi we ni pedi ni ma na ye na. E we kan say nyame won hirawo. Amen. Na onko so amfa wonya adwuma se de be ya nipa beti nyame asemase. Amen. Me dashi. Oba de hirawo. Onyankopon wuti we kanya ni pedua no. O kanya ni pedua no sisi a. To se nante huhu. Intie wona makono no. Hello, Pacho, di me be akasa free. Yes, sir. Pacho, di me be akasa free. Pacho, if I could just say blah, the robo. Meet you wadaruma. But the radio, Yamishana, and church, and Pacho, personal pregnant facility Israel. So my personal wow, but the Obama hairdresser, but as I was, and there was so many Mr. Jason, and I meant Tiano. Savia, a children, you met you at the Savia, or Babumia, everyone for heavy and nothing. And you know, Obane, Quaco Bonnie, Sawi, the MSU Bebre, Minty Minch, and you see our dear Quayum, and no more Juman Obane. The open the now more domodia, no the Ganzi Hoquine. You know, a GDF family walk candia, and I met you was a Yemfen to any so. Yeah, it do no price or according you got to any so. Yemus or no, I'll be a ban or boy or using your own hand or the bonitin or anything like my many problem here. But I know the farmer what they own, where you're Juman or ye. Into quarry or ban or to a petition, Obeka saying, what don't know. 1991 na ura me wa ni ahwe ni ya petrol ba bia ye ni eja petition wan na mo ese mutu ni mu we de ya wade sem na we ye gidie fam asem ko wada woroma mesrew ti wutimi mfa adwuma na oye ni nkogina modo am mo de kwa ware so se nye odo na ade ware na adwuma na ade kwa ware dia ene adwuma mienu wada woroma e wasem de gisem ye teaching sasa anso na bia metimi a church mu yi we de me be ka Mpaboa she wasem odaruma fachemi. Hello Pacho, di me be akasa free. Okay, fami Emilia, me kasa free Pinterest. Pacho hiva. Eyo. Pinterest. Meet you Pinterest kasa. Amen sha. Amen. Dana me tie what na me jimbi bi say oka say only Moses yin na sin Mpaboa na Joshua and so yin na sin Mpaboa no say Paul call prison oka say anka Paul bi me of before ne frere no anko no wonyansa say anko be stand Mpaboa no na we pie because of say echa entamantani mecha na yenya say you bet me akwa Asore den ye Mpaboa konti otini catchere ni say on tene Mpaboa ya mo no na law yeah law e wo so anko mu za Asore den na mo law mo na yeah nanso say obofo ni fia na e obofo ni ne say only Mpaboa and this
anka ohu obofo no anka enu ani say yi na Mpaboa yeah abia no anka po wonyansa say bofo ni best no obe we Mpaboa no anka obe Mpaboa ne kita no dia ko nanso one bofo ni sa share because of sense and then we yeah yeah bofo ni share so panyin fufu send your bet and say then you better and say, like, Yanni, Tiano, Yena, assets, I bet near Asore then. Very good. And one, no. Tia say, anything I'm so dying, ye kabum bako. And to me, Passamic say, who I also want to ask here, dear. No, I told you, mummy and son. I'm a man, up, baby. I'm a member, but ye nana, ye can't who boom, dear. Ye GD, be so. Say GD, no. And I made church the muneno. Say according to the Bible, no so penny be akasama BBC. Moja bia so fam. Pia enye to madam gonna tin we bia abodan. Ama wana wu at tin for sorry. E do mu dia dan se chire wi say owu sorry e beba. Na mi mewu na mi nka menam. Ode e ba part 2 this one. Hello Pacho, udi me bia gasa free. Yahweh Salom. It's you. Oh, Major Name, Yamisra, no teaching how the Maya. What am I going to say? Meet you, my flat. Another, make a country region, a Punjabu. Okay. Teaching the you, I was so teaching how to teach the minimum at you. What is now the tear? Did you want to be Yasolia? And some of the coming in the go for it, we have to found. Having a co-operating because teacher was someone go for any comfort. I saw a more you know. I said, a some fun who better go for no. And the people I'm an interest now. I saw for the church and many painting and coupons and one church at that. And it's always a coupon on town on a church more. South Africa is out and carpet there, also very also what Menamani 0242 327172 020721137 Egumidina say Mamodia Namon support you and Yetimimra. Ha Yetimimra. Hello, Pacho, you be a free. Oh, Pacho, shalom. Yahweh shalom. Pacho, Makazafi Takradi. Michiata Kradi for you now. Takradi. Mitiwadalmo. Pacho, what proper Philip Nakazi? Yeah, Philip. About this. Pacho, Yahweh show. On show, Mammy. On your cassette. Amen. I don't know what my say. Oh, no, hombre. That will be put you with a cunham. The man said, Yahweh, I'm a bomb for Coswa and Wow. Amen. About the associates, Mammy. No, you might come as well, dear Mam. Why? Amen. Obi timi say ye Mpaboa sorry. Asore nye ye no mko yi a. Omo minimi de ombe so mo kire wase. Ase bia wo se bi nwro. Ifun si wona won da so ya kronkron. Nye ba bi wona adwuna won ti ase. Mko sie fun wasie ye na mo bomba mbabro mo Mpaboa. Asema bomba ye. Ade wanse mo contradict mo. Da mo be kwa asa preacher mo gina bonte mo preach. Na nzu ato. No aro Mpaboa na so mic na shoko. And you walk with Mpaboa, send you get a mark a shoko. Guitarist General Cimetière for moi, a shop me. Timasha Mpaboa the boy guitar. Once a one Casamoy, I didn't watch them. I didn't we and Casamo watch them. Station. I would like a young Passamano. About the Amantias, I mean, Miss Ramu to Mobu, and you may be wrong. Na yentete fo nyema bia yen babia yen nananum ni babia sakra ko yen fidiase ya so yen fidiase mu bi nchire kire no no me ka che mu play anya dia nyako
Onyankopon na yi akire wo yeso mfiti ase bi ma ekokokoko ye no eyencheche yensa kwaka free ho ana wo ba dia dum wo de wo ho sabe wo say no and not te wo ye dey yeah uti and not te wo ye dey yeah we your research eso your research sua de oh oba de man ti ase amra amen hello bachoni me be akasa free Mentunka ye wadaruma. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Pajodi me be akasa free. Hello? Yes, sir. Pajodi me be akasa free. Pajodi akasa free. Achimwe si krumu. Miti wadaruma. Afonso nyame nshira. Onshira onso mami. Okwase muni. Kopya boso mbakuni. Waji mi TV ya boso. Maji TV ya boso. Wow. Enya onko papa bi frɛ me. We great akasa. Amen. You chipa misinya bibi. Prepa misinya bibi. Nyame nshira. Amen. Ya mshepa mafero amesaka onede. Amen. Nyame nshira. Amen. Also, we should follow Amen. Amen. Medasi. Oba dia yo so anya wakuma so de. Na so panyi bi frɛ me o hiri wasi papa. Apostle, ade je so ma me ntie news. Also what time we are preaching na shano. You are there. Hallelujah. Sana ya we person here. Munya politics in 20 na we ni omum. Ni emprenyi ye krampo. Hello ba jodi be bi aga safre. Abazo salon. Ya we shall jabe ba ko pe. Oh, abazo jabe ni mo gasa free lavade. Ichi lavade fo ji. Hey, abazo Oba de ya we papa. Abazo topic wa de abai. Ayati de afa na nyina. Na afọ ma papa. Na mi se obi biara o hwe biara no. Na kuma atoni yam. Ana mi die ni nyansa oba de ya we de amawo. Ama wa kire chile mu ama ya. Apostle ye wasafu bebre wo man mu a wo Mpaboa na de ko wura wa o se no kula hu so obi a o so mbombo ankaza na de bi wura ho. Apostle kwa de ye we onshira ko na metro de amana de mechanics so ba de won fa na so na ni fa na nkuta omu. O ma tan for authority a o en an kwan koro so bo ni ma on fa kwan so you an free wani. One atamfu ni show o mana bofo na mo mo na maisia no selling na wo no on show the normal nkwatenten amen pastor men ye lo ya we on sira wo nyina mother girl o me ba ko ba bia wo bia ye lo ya wo on sira no kan ho by John chapter 4 verse number 24. John 4:24. Was Onyankopon ye honhom. One was sorry no. It's a so sorry no honhom. And then me chechiri. Aka ne sa akire wo. E ba patu no so a obetensa mu asepa. Hello patu odi be akasa free. Yeah. Hello. You got everyone mo a. You got free Pristia. Mi chia Pristia fo nyina. And then the Bible kasa. Egusu kasa. Post to me. And then I'm gonna have a baby. And that's on in Naya, Madame Phone, Papa, I am going to phone be a phone. I want to yes, for your group of one call. Now, I hope you tell me I'm cutting. What about sorry and young fools? But the and many other my phone. Any D phone for about some papa. What can I get over? Who be some of what the cost for the young fools one from quite young fools. Now, if you don't penny from the other, I also need the American. I need the American. I really do much what offering. Very good. Now, any animal over. I'm a beautiful as I'm going to give me for a question. Amen. Onye wakuma so dia me ma na de kofa me ma kofa so da na ba ma che oni ndia e na ma mo za so da na kura no mu kom kura na nya obi na kom wo
And this was all. And the about ra. Yelly be our for see, I may get my done, make chim tray. Make Jimmy wear on. Now, Columbia. That's what for us why I live before. I must want track from. Not church members, no. More good you all know. To be cock about for the bar, Maba. Hello. I just had to say, Pajoka Safi. Me too, Adaruma. Michelle was money. Then he said, I'm would be credit, etc. among friends now. I'm in the creepy. And I know who can open and pass it to be about the council now. We will be yes, answer better to my training for the Gunipa. And then I said, Amen. Open up a next also. Amen. Someone can create a password that is spoken. So maybe I don't set some of what I were you. The beer that it's beer that one can make a thousand. That's all. Yes, and we will come to know who will be by no About in Shabby, don't you want to come dear man? Papa 7 dear, Opia fan one fine yashed you, Miss Lobby. Then yashed dear Bakura, who yakutation just I yashed da. Tibabu, that's a part of teacher concurrence now, who yenti tabernacle in the bay. Now, tears ye, Ubehuno. Mercy, I saw down. Mudia boom backo, a man, the trouble, and the moon checking him a ye. Come on, Tam Queen Mpaboa be go. Asore biso ye do mo so ye ni. Omo de Mpaboa ni raso de mo. Okay. But odi anu awura gu ni Mpaboa ni ekonya ni nchen. Ah odi awura na awura gu ni. No ye kwala members mo awura mo de gate na no. Okay. But escafo ne was kan. Oi. Ono ro kura. No de be gu eye na konya ni nchen. Mpaboa ni awura de mo. Awura de mo shepreko. Ah. Opanyi shepreko na de o chire. Oh. Never be one more. This way, one day I'll come and preach. Go pass idea and yashed. Yes, what the yashed a judgment. If you don't, I'm telling you. So I said, you better this one will be. Yeah. Because your cripple will be one more. Listen. Yeah. Your cripple will be one more. I'm more than the way I show my nine. Shoe nation and nine. And I'll get crutches no. And a shiny motor. And to know Russell them more. About Russell that dear when in Mpaboa free nine. Mimi will be a man so remote. Cripple no ni nan shed the way we should be more yen Mpaboa na Mpaboa na shed nine and what did to we cry jeji asem no we cry jeji asem no hello Pacho di me be akasa free hello yes sir Pacho di me be akasa free akasa free bojasi mi chia bojasi fo nyina me jusu wan kwaje samso Pacho Asore no mo bojasi ka so di wo ka bojasi. Who's a book as well? Oh, if you are Casua, 5 branches. If you are away, a friend saying, a fan call, a copper pass one. If you are in a body as so, a be bound. Yeah. Body, but you are sick, Roman Casababy, yeah, Jennifer, you can't was him in tracks. But I saw bad, yeah, the Casua branch. Nama betu suwai yawa kaswa 5 branches no kaswa krom kaswa amanfrom kaswa nsuano na kaswa we kakraba ya na kaswa fanko ya ya fabe 5 course pe ni enko amanoni ya fabe 5 course ni enko amanoni enfa oh di nane crepo no ya de Mpaboa ne hye no obawro so that day we are from hospital. Na do ti wheelchair mu so no. On fa wheelchair ni mura dem na on yin si abonto na mukukuru ni famra. Say wheelchair no so ekita ties. Do grip. Someone pet tie. Ademe na mo chire. Amo pe ni pata. I am class se mo yanwere ye ho. Yanko ya ni mo ne. Obe so nsha nyamfo so. But ye ni say ya hye dia dia. E be chire ni mem. Hello, but you be be free.
Acho, me did Joseph A. Derry. Acho, me case free Savannah Rangers. Meet you. Savannah. Yamin Shama. Shams, mammy. No, me program here. I, you and come with me, quotation never screen this one. Ya yenti young chini ayichirone ayinanka ya timachiro na ya fine no grafunu ye guzuka kaka be enwa dwuma wai about the aduma onshira nsumami about the nshamami akafo hello shalom ya shalom aba na nyuma ya we nsira nsumami ka free on meka free pistia ichia pistia fo nyina yo ensure on your kese amen na mpaboa se man okay abanye fa mpaboa nkwa so dem so we ti kwa so dem what did I say mpaboa fa nkwa so dem so we ti ko na so dem how many day me say yeah almost fa mpaboa nkwa so dem so we botiri we ko nya buye ti na ti so dem bi ma twitwa mention e emesa bi agu ya bobu ye tell ya so dem ze se fa obo nkwa so dem papa ni bi ndie na ke ye tiwo tie sebo no Onyankopon kan was but o se papa ni enye mo bom ne tintin ni chi ni we chipons una ze kaka motobi what is so dem now you praise and what ya share di otum me pese ma tie 40 ase ya share die so Onyankopon chiri a ko ma mo nhye mo Mpaboa mfa ndi Passover ko mo ya Como we shall defend the Passover? On Chiri, a whole Passover. Be yam ram will Passover, and we say, Monchichere was sending a Monsham Mpaboa, Obian Rock. No more defend the Passover. Means same quote to the same quotation in Exodus chapter 12, verse 11. It's not 12, verse 11. Kazani uncle said the moon in Passover in Monchichere was sending Namu Moma Mpaboa, one shaman. No, kwaso kaka no was namu poma enkro kramo sam namu ni haraso namu ni aduane munni ni haraso ene ne awurade twam na me yedi twam ne he bezi be ba patu ni so na me cheche ne mamu a me be du be fira no do akosoro na so ado abafam du si fam wani so be biru ba hwo se pum kaso ya manim ya kafia sama na ukotu mose rona se Mpaboa enu akeke na akofa wiase nyansa na ukọ dem kra ron Mpaboa na ufu dem ba won hye Mpaboa mpia bontere aya be hye na bontere ni be bia wo di pese wo di gade very good mate wase ba quotation bi wo bebre wo ma mu kotu a wo read English nyasa na ti wo enti sa wo munya very careful enti sa kra wo wo di Hebrew ni tachi emfa wo wo di Greek ni fa emfa wo bro pa expose mu hello, but you need to be free. Open the Moses. Okay, you can say do it. It's your dharma. Pastor Oku Adman. Yes, sir. Yamin Shirao. What's your answer, mammy? Sir, who are Inspector General? Who are Inspector General in the Bible? I said this I rank no ball. Rank with the radio. So what do you say, General? I can't be a smasher. Amen. Hey, that's where the W. Shamia. Oh, Akati. Oh, you're about to yeah, about the Shamami. On your Akuma Swadi amount. You're the Obali Nasi. And Chachani, dear Miss Ramon, Momian Triabo. Bible no me anrashe en kakra ye nyina obi a megire obi kon David ne mumu no ye made ne ni madawo era nipa di obo kasa no dos dodo and now ye no bia cheda kanini bidie no e your doctrine en chede defend David so enye security bia enya de security bia some lebre oba de hu ye mabo amen hello pacho de bia kasa free last one efi ye nkwa manane na ye free na mkasa free aka Kasefri apam. Aka. Okay, meet you. Yada Sylvia odem ka jese mbe. Amen. Inshallah. Inshallah sumami. Bro, it's my power factor so.
Ankocho pese ni sase enye nsimum dio. Afego ho Mpaboa no. Like no we have no plan na say bisa. Oh Debbie. They so all running Mpaboa. What was it? I didn't make it see. They can't be see dear or no see what Mpaboa kwa Asore from so no. Osha, so nsha, number dampire and phobia. But who say a doctrine there who had church members no. Okay. And I mean just a running the ono. And I mean the Kofa saw that about Betchrim say ya ched dan you know. Edio and your krum bia. Eti krum no. And you be an echo, and let me phone a call. I saw one in a call. And then I shall see a new boy, she was all probable now. Our own someone's way down. Yes. And will be answered so what I saw down over Bompa or Dan Shiada and who be original, a dual Bompire Biano. All round sat now, swallow now, our was what Bompire. Eti a coach or crumb for him. A yeshan to my dino, and nobody a share, and decided the tomb. Eti to my dinner. And the mark from one word you a man member where you then you come with them. It's the bizarre question say, why the catcher or someone saw down, Munsim Bamubako? When the summer of a man member, I'm not them one. I will be at your bus. Say, Lady of what you may be more. I didn't hear. And you man in the world, there, Nimun, and then most of a penny, you let them on once in a year. You know, of a penny back, what the wire day, am I? I'm on who say, come be also again would do or what dear day, and in my yen. Did I come here in a cabo mubako, and your damn honor? Says, what wrong pub will get and why a several? Or say, you are born in the Onyankopon. Many problem, well, they just say, I said, you know. I want to see you are born in the Onyankopon. There's a said yet. But who be drunk on tears and the one the papa was to walk from one. Maybe says school down here, sorry. Huh? Say baby a new says she was a contradictor. Baby Benny Bassett, she never power. And you think I would track my baby Benny Bassett. Now, who's you just a vampire? Oro. Who posted your preacher? Mpaboa. Debbie. Who plays a young vampire move one? We didn't see a man more Mpaboa. Debbie. And you know, but no baby, how could I Benny Bassett and Mubroso? And I mention, oh, you know, what toilet is what? 7 previous or running Mpaboa. Debbie. Says baby Bassett, she had a toilet in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rooms. Yes. Ogo number 1, Ogo number 2, Ogo number 3, Ogo number 4. More Roman Papa number Quatra. And you mean some Puna. And I want you to know Bassett. Oh, because I want you to Colombia. And so what you see. Now one says, I bet you video. Miss Woman, you know, problem. I ain't young for. On the stomach, I saw the number 3. Almost the old system. There's a believe in my age, so a 2-year boom back on. And you're getting in the age. But what to a boom back, but to so run Mpaboa. Oh, Rosa. Obi timi run wash socks. Socks na nyango la shoe. Hello mpa chodi be bia kasa freni yanko. Amanoni. Yanko amanoni. Ya ba patu no so a. Metamo bi no be start fi Solomon so down ye see. Eba ye bebubuye. Omo say see. Ene say de ho hyehye na tie. Na me wi am do abesa ko heaven. Na masade wasi fam. Mamu wa say Yesu hye Mpaboa. And mama question say, "He no rogu yi." Ne pe no quotation. Yohanes on your own pen was a new rice or cosson Mpaboa. Debbie. To be called 2 Luke 3:16. Yes. Luke 3:16. Luke 3:16. John 1:26 to 27. Luke 3:16. Koso. Or she had a boss one say. You had the Buaka say. Media. Me boss was you. Not the other when you're who didn't chairman or Woba. On the means to say. Miss Son and Mpaboa. 100%. And Yashadi, Miss Lamwa. Yashadi. Jai. Papa. Yes, sir. Isaac Germany. Yeah. Obadia when Shira when any breso. Amen. Sir. Udaswa will be a dream. Amen. Na and some hinted they be a wee betraying. They be all can betraying. Amen. Your boy did the Adomono. Unfe hita
Yahweh Mada. Amen. The Bia can for Yahweh Ba. Nesu Woody for Fra Brain. With him Mpaboa share them a young from so. One fan qua young from so. Yawoka Yam then say, Ubi our run and Mpaboa. Nana Kumanesha Wellington boot. Ubi and Mpaboa row. Nana Kumanesha Soja for boot. A mood drew sing a bulldozer. But also I run Mpaboa into your concron. Oba there we shall pa na nkwadisema de bia de brain. Michia Pastor Mensa, Pastor Chi, Papa still Madis Radino, Germany Normano, Leda Germany a unison still almost sound TV for no. Yes, Ramo Pa, Sir Papa Cancheroma, may announcement now with me. Ye Pamucho, ye Bepesa Yami Aduma, TV for Papa Banana Mwasasa, Sanomana Edda Germany a unison. Bonfam call Hanover lie in Sumain because your sister know Hanover. Monfam call Sumain. And then you may have a pump. Namofa, Germany no. Germany Essen. Maybe some several times, almost on my year. Passaments crab beside was on my year. And so not in that year. You were right in Mpaboa when you go on one. I can't dream of the Tiure jabotre. Obeya nana, omena na juya ansa. Omesa na juya. Hello Pacho, di baby akase free. Shalom, shalom. Yawe shalom. Papa manage say me living yawe ba. Me di hwa me ho pass me living yawe ba. Amen. Nchire penny. Papa nchire ni. E frem gube pukum kase free kuma se breman. Breman fo ba Papa me so na papa ma me de be kwa Asore bi. Asore du ani Aurora Mpaboa ni ewura Asore dem ho. Na sofo ni Asole o se no honhom ba. Na no honhom ba nipa mu wo chi no obo. Ujina wa bisu bi yesi wo chi tum obo wa no mu na aba de so ata. Na mama so awo foforo hye na chi. Odu mama so no yi mama ba na fe na chi no de ni wasi mama mu tim no maba de so ata. Wa papa me ya kwala mi jira ho na misu. We ni e pa Asole papa. Obi ko fa ne Mpaboa sha. Wona wo Mpaboa kama mo shi shu ne Mpaboa kama ba Asore ne so. Obi abeta se krofo wi abeta se sampa abeyi mata se Mpaboa papa nyin na ko. Papa some prayer na wo kana. Ebi ni. Papa nyame e di asem na hyawa no. Woti tresem na se. Onyankopon abie wani wo tresem ne mu. Na wi ebre wa US wo se be kyerɛkyerɛ adasa. Amen. Jawe nka ho obade nhira wo. Amen. Me din di gebopuku. Obade nhira bebre. We asemo nu e ke won hwe. Eto de bia wona ewro Mpaboa ne kro ma wro ne kra no. Nkabo mu nyum. Dabi. Obi akohye obi die mu no kra no. E sentimi da ne ntokwa. Oh. Echinyegye timi bam. But enya no eno asem ne yeka no de no mfa wro no ma wro no asem ne yeka. But e pese e chose enya hyede. Mesra bia ya dre. Baby, I hear do satami. Abba. When I bet just a wood Onyankopon. When the Onyankopon my was small. Someone just say no. Yes. Or someone just say no. Or for Miss Row. Papa Shanka will Miss Row. Well written 10 commandment now. Worship for 10 commandment. But I don't put money. And I make us say so for BGD. Baby, you're free to mass. And when you say it, and one could ne person, and what they say, nipa. The young church, say, Yahweh, yes, you say, and our massa. Ya be pay you. Ya to actually baby cry. Hello, Pacho, did baby I got through. Good evening. Good evening. My name is Nyamiado Moye, Miss Moye, Mede Solomon, me Casawo, Takra, the Adientim. Amen. So for many joint church on pa, Onyankopon shall on your Cassiana. Amen. As well for another boyfriends and sumna, Dada, Brad TV Suna, be pretty train. Ghana for things and baby saying, at Chaye Petty, so you been till baby, a TB check. Or may one who say, then so phobia baby, or becan something okay. Maybe Jar, sorry at Chepan, me committed this, be Jar, sorry at Che. It's a Michelle on Kofu, you draw, sorry, they might use to do so buffo, you know, Sanya Madi in Jai. Ye boafole wa sori de ma kofiniama
if you could see the bulls a bit sonum, what the 100 Ghana qua, sorry. I just say, also, they say, as of Virginia, more sample, be senior crumbles, and so as answered about for ye. One more be seen Pudia, they say, or my son be fear budget. New Gusu, Tonyamo, sorry, the moon. We now come with Mammy Jar, sorry, no. My fan number, no. Me no by us or Tafada, sing a miss Sampa. Oh, we are got to party. So for birthday, I had this one my church member. Good evening. Begidi say nyame adom te mo hoye. Nyame nkoso an hira mo no nkoso anya mo kese. Apostle no amani ajepa. Ene mpaboa nkyerechera. Mpaboa nkyerechera de nkofo bi na ami koso pa ozofo. Say ye cheze omode ehye ye konse chenchena. I was your royal Mpaboa and your Asore dem. By an enchilada church, what could she's will be will crash me, but also I am yes, I be CDA. Acquiring me, but me say, me person me George quotation cause me won't call for be bitter. Omoko and sorry be almost a chinchina was a royal Mpaboa. And he made far penny book to my George in I feel no more. Why? Because I watch the my day. So much I say, Yamisha, Uncle so and to Monquan. Have it. Jobeka, busy quotation, Beko to Gina, the one number battle, and now near so you put any dear man, Yanko, or put any young part of man is over dinner shed. Yes, or feel as if you love me, keep my commandment, not your sandals. Dabia. I said you should I said you should. Monsieur Bebre. E ma attack obi a ode Mpaboa kwa so de but mudi obododo. Na I said na you aba what dem wo adwama soko no. Awon Mpaboa. Awon Mpaboa. Mesraw besi enkasha de ho. Dabia. Mesi tumi na ma oba kwa ma ewura so dem ho no. Say tumi na ma kwa ma Mpaboa ewura dem ho no. Hebrews chapter 6, verses number 17. Hebrews chapter 7, verse 14. Hebrews chapter 6. The patch of verse number 17. Aye. Yet about the assembly. Or see Anuntina. Onyankopon pese. Oyini tirimu asem. Ensachra. Echre bodsen adidi fo pese. What in term jiremu. Ni yafa enuma mienu a. Ensachra. A Onyankopon entimi ni mu atro da. Anya efutu emu aden. Efutu emu aden. Verse 19. Eni yewo okra secha entie. A etim ho no mo. Ehye mu. Ekosi ntwamutam num. Ekosi ntwamutam num. Do odikanfo bi sha ho ma yen. Eni Yesu Kristo a. Yashua Messiah ba ye no a. Awa en meki se de okwa so pani da. Oye meki se de so pani say yo so pani. Yes. Only Yashua Messiah. Na se say de kunkum bi ni Ghana so dem bia mu. Ne kunkum bi ni Ghana so dem bia mu. Dabi. Ne kunkum bi no wo soro ani mi ni padua mi mu. Yes. Me na se ni mamu ye hai. Na me timi ufri niam ya bodi sanya ho. Yes. Na Ghana was say ye shia dan. That's the reason why you take to school dying. Yes. Yeah. Saketi sa ko biaso ko school dying. Anya so dying. Dabi. Kabanye. Hey shia dey ti ko school dying ya kwa so school dying. Yeah. And you man in school for so ba. Body man ti asia ma. Te shia dying. Hello, Pacho, di me be akase free. Papa, Pacho, so my question is say, be say me hu say, ye wo ho kwan say ye ton kremfo, aduane di. Set bit say kuku, di ehu, ene mo banku no. Ana se nkremo ni oton nyadoa ne ntos ana ntade. Pese mu say ade bi nkremfo ton no. E Christopher ho kwan e kwan say to bi ana. Ana me say mentias me so chimu kakra. Oh, and namuni aduane die we ko hwe nipa wo ton ne die on ton temu niam so suicide. 1 Corinthians chapter 10 verse number 25.
1 Corinthians 10:25. Osimenga say. Die ye ton edwase nyina. Ye ton wo dwom nyina. Muni. Mawie. Enko hwe de oton. Kotomidi. Fena ko bi so ye ngra. Ai na ni na game papa mu na onua na oni be. Bese o bebre. Mo be kom na sofo bi nkyerɛkyerɛ bi. Sofo bi so nkyerɛkyerɛ bi odi aba ne members no. Ba ya wodan. Odi ye ton wo dom nyina koto bi di to aso kitu abi ontie. Ahuni mti. Mo mutem sa ho sa. Ko bi bisa na wo kwan na free hin na ye dan na oh eya semo. Ebey. Hello Bajodi baby akasa free. New Lego Abuja she. Medini Maule Kokuvi. Ukasa wa femo. Ewo asempana mu nsa di abre enyumrewe. Obuade yawa. Onhira mu nyina. Bibi kakra na pese na nsa kai mai kakra se die wakirekire mu said the Muslim for mu ya o kwan pa mu to say on be bompa ya anytime on be bompa ya omo wuru omo hu enti yen so no ye betumi ai awuru yen hu ayesa awuru yen hu e be bompa ya na ya awuru yen hu ansana yen bom na ya bompa say yen no sanso no so ye fine anase okwaye saade no o ye no kwan ben so akwa urunza obi o kwan se kan hye no the motive idea na de uru na unu kire se uru na so be yen kwa uru uyefu na urunza de enso mo yefu za uru trim je se de adwen wa yefu trim but huni say enam se saade ne dani trim nti ai ochina onya wo be praw onim so praw no di wawu so nsuo no uru sa abon na ide nti awudi ebi mu nsuro to gron be wo se kan ku gron di tuo be kwa kron ba kodi awu yes onya time na don so a ba kwa uru ne nsa but no Onyankopon pese wo kire yen se ba uru nso so ba uru na wo so ba uru yewu adwene no no cheki wa cheki akoma na nya wo nsa uru to chewa mu anwu ni se die bu ho fi no Mark 7 verse 20. Mark 7. The pattern yam fi 21 yanko. What na enipa mu? Onipa wo mu. Amakuma mu. Anya wo nsa no oba woro no. To woro a aya bibi a befa say wo yes symbolic. Yeah. We be na wo show. Me ni problem about it. But so woro na wo mu niam de wo mu we bi pia. Wo aworo wo nsa kwa. Yes. Wo aworo wanim kwa. Yes. Wo aworo to kwa. Yes. Wo aworo tirimu kwa. Yes. Wo aworo wanum kwa. Yes. Tiamabo. Na enipa mu. Wo se wonipa wo mu. Amakuma mu. Akuma mu. Na adwemboni firi ba adwemboni ni won sa ne won na na aworo ko adwamansam mu baba adwama ni wuturumu sabe nya eni wuto eni wuto efi akoma nim to ro to a eni adwama tiabiye tiamabo krono sam kru baba krono asabe eni pushu mu eni unsa na aworo ni na na aworo no awa pebe bi dia wodi pete wana oro wana mu jai do acha no awudi sam wo be dia wu a me sa wani unsa ni wani mu aworo ayi fa sam wo be fu obe yiri ati aye e fa unsa wa aworo adwembodi ni wo mu eni bre wani bradia eni unsa wa aworo adegu wanu na ye do jai obi ko uru sa kwashi wi amumuyo obi be dia mumuyo samu a ewo mu isisie hallelujah amen wo be sisi unia e woro won san kwati sisi unia o anya wo woro aja sisie ahohwie wo be ba wo hwe bia bra eni wo na wa woro eni boni wo ni boni a me pa cho jai buta no to na ko yi wani ko ka che imam say me be fo abususam wo be ye abususam aka boni tia asam boni tia kreta no a eni wonsa no na awurum ahantan wo ya hantan ya ja hantan na woro nsa ka o mini problem ba woro nsa na da fi hantan ya you are worrying yourself in kwasi asam wo be din kwasi asam wa eni Mpaboa eni na awuro eni utu awuro eni utima awuro eni ayestan aye no yes obi ti bi pun so say bi ebi nim style no yes ya alwala
Obi star way no very good. And I can get a dream pa. Okay, yes. But also more. Okay. You be doing. Because now the chance about 30. But I was hard in you. Inquasiasam way. In the bonina. If you depend never, it is so. It be new so some many problem. Oh, no many problem. But na say jai enyema na wu mu no a uwia no asa koda na di no ene gu hu fi no nti bi catch us say enyema na wu mu na wo ye no wo re be kwa obo ye de be jeje upa wu na we wo de also person be say upa maka bi twema fa to kotwi back time na de wu small boy ye nsi o na we but hello Pajodi me be ka say free Wama Bible nkasa Ghana sofu idi Bible ni di wonhwemo atuntona olukunwono Wama Bible nkasa apostle okwaji manaba wahwe Bible ni mu ose Wama Bible nkasa apostle Philemon okwaji man papa ibi obadi elibi ya wenhira pastor Mensa and living our 7 days Sabbath assembly asafo ma ye wo wi asafo na nyina ane aboafo ne de so obo monko jesem said na de bay Bible nkasa na Bible mu nsem no Yesu masama ampa papa and as obadi elonyi yawe o chirimpo boy ye shekwa so de mana and that 3 days na menni na kaba sofu bi bisem na de ntine ye kwa so ye Mpaboa na wo wona Mpaboa papa men quotation about 3 ni na so Yahweh share Joseph na share Joshua na kache no yin Mpaboa nti so yin Mpaboa nkutin de there is no need nimbisa na wana na ye dana na wana no ye praying ground as well kada adentina ye da ye Mpaboa na ye mfanda na mum YouTube ye Mpaboa na fie do kwa so nimbisa na Mpaboa na owro do gude ma no dugu aboa no abelele pem quotation topic ni ben pen my friend kache ma mesren over to 7 years o me hwe amfa na Bible quotation na lebanu ono aka so sumgbe na fi ohwem papa topic we nkofo je ni ma hwe aja dem le tume ye hwe wedidi ye ahye wo boku ogbade ya waja pomudin ahye nduaban ene hanhamu na sisi ane ne ma bere Onyankopon chi oguda na mesisi aso je Mpaboa be ya na wa aka kuribi abasana aba papa obade lo nya we shiro anya one way preacher na say one way preacher ankede bia bigina fa akro na ama Bible na akasa na Bible no emu nsam no Yesu masam so funu we reader ohu na say wan fa nkonkon krampa andalete na obe read krampa on tase papa obade lo nya we shiro wonde desu kwajesam papa ma de na waba ewiado ye ni na sise wankasa amememe ni na wadidi. Hello Pajodi me be ka say free Bismillahirrahmanirrahim Kuria ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abartum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Last year, Apostle Quadman. Apostle Pacho Shalom. Yahweh Shalom. He didn't cheer for him, your Hodimau, Apostle Quadman, and working camp for Pastor Che, Pastor Menza. Body shall not to moon condemn, no Yamukasi. In the idea by now, Apostle, in this size, the whole world. In this size. Amen. In Apostle, Elohim, will flow by the whole world, no. The better or mind beer, means some no one tiasi. You send not to the Nisha and Crofubi was saying some was saying, Edma. It's not the Bible. Apostle them more about that. Nadia Bayano, the whole world in this size. Yanti bid that. Mamma did that soften up with their dancing. Adia Bay want to be that. Want to be Suda. In the Bayer, no one's way on quotation, a coach, a cacrano. And then it's what Nadia Bay Apostle in the nail. So sofu be if in there or some bet say a TV bidu. No, I don't say, Unsama Abekin.
Elohim ya wasuma na bofun bi ko hwene so wo studio usande wo ye fewdifo wo hyeda wo di ho few wo hyeda chede obi wo de a wo pe de wo gidinti ene wo ye de made no nde na sme wo ne be so for me preach am yira me dawo papa bi na e wo som e wo hia dem na ono o hye mpaboa no yi a entumi ntra ho kan to ko sum wie na o ko hye ne mpaboa no o ko na papa bi di minka o ko bo no blender mpacho aha ne yemfa mpaboa mba ha na embom awo nkote de e ba ha fa mpaboa blate apostle ehu papa na e breaki eye adam apam no odene sente breaki dem oho na won fa mpaboa mba no enema efi oho na ekono obia tum di mpaboa wura oho kosom ehu sente ne bi de ate na apostle min kase be din chia fi Elohim ya ho de ma na me bo aba akwade break record we break your power we set you be free hey yabadi we mobo na manti asiemra bi be France apostle kwa ba me pe wasempa ba Mpaboa we share na dey preach on TV so ti odia Mpaboa no dia to de bia nyama bi hadwen yo yanko yan palace be we bi yanko e braso Fabakuri. Also, good evening. What day are we in Shirao? Medindi Michael Nkasefi Kuyapim Tutu. So, Apostle. Yes, sir. Chese. Send our children and Makumatoyem. Amen. You also, you preaching, also on Tiase, and I say, on Nekumantonium, Namini Pakon or yet. Because and I said in church, you're poison. I'm a lockdown by Mr. Tiu Sabren. Now, what the guitar Sabreno, maybe installer. Na sena internet in a soja, me fefe one and jammed copy also. Na Yamia Sema Okan, Pitia Namakumatom, and it did one or the Abba multi TV so. And it is a ubi of a better multi bian. Me search you and I'm a storm my way say bang. Na match say station bi aba it say na nyame asema wo kan so fine. Inti mi nso mi gu so pa. Say na made bon hu de uru. Na me kire nkrofo say wonti wu. Obi timi frɛ me say so for ne powerful. Wa kire nyame asem pa me say yeah nyame asem de me ye nyina ya kwa Asore de. Nemo ye wo nyame asem apostle obade ya we nchirawo koso ana kire Miss TV de and na ba bia bi mu wo station ni so anada 7 years he won and me sample live band nso na sofo ama me kuma tom ye mitie nyame asem sa na me anu se me kuma tom ye no ma men because asem no papa mu man ma twin fi nyama hodo a ye bone ahodo nyina apostle obade ya we nhyirawo pa obade ya we nhyirawo bebre we die baby adu die o ma signal me say bebre no aso ene mentimi anto bebre no bebre we krade ya for bebre ne kakra obade nhyirawo ye tibi to ya no ketua bia nso oboa ene a de bia me kam se box na me bank wa boa me se nko America na me nko pebro bi na me moro no yin iska me din Ghana me moa in simpet a ti say one and support me one and support me to se mo bebre wa bia beti me support na dia support kitu bia nso anya by force me se mo bebre o hwe ni pampe me hwe mo bia ga so boa me a anka bia anka metimi atobe 1 year kura but can who say one of them doors then so one you and the boy me into we wa so ni pa boy apostle call my doors are waiting into oba dey here on zamuwa sanse wonu ya no oyera no oba dey na me yenso yes ane na free ne mabi mu
ɛna yɛbie nkurɔfoɔ so ani na nkurɔfoɔ titwa di ampɔ yɛ wasɛm no ase obi wɔ kɔ asɔre no ɔkɔto nkyerɛkyerɛ no obi sa nneɛma no quotation baako mmienu mmiɛnsa pɛ ɛna ɔso ate ase yɛnkɔ into dentist ama na hunu ne ti ne ne nkɔn nti na yɛbie nneɛma so ama obi ahunu sɛ tete asɔre dan no sɛ ne nɛte hifo ne de kom na hifo ne na ɛmaa ne mɛma kɔ hɔ nti nhyehyɛ ne sɛ yi ɛnɛ setup aboma yɛ no masɔre dan mu a mwatimi ahyehyɛ nneɛma wɔ hɔ no ɛyɛ mo na mo yɛɛyɛ yes because mo atinti na mo ankasa mo ayɛ setup wɔ but old testament saa setup na mo ayɛ wɔ a mo ntimi nyɛ o dabi saa setup na mo ayɛ nnɛ wɔ asɔre dan mu wɔ no mo ntimi nyɛ saa setup no wɔ da I'm telling you ɛna mbɛ patu so abɛte ase yie paa ɔba de nhyira bebree amen pastor mensa yɛ nkɔ yo apostle yɛ da se bebree yɛ wɔ nhyira bebree ɔdɔfoɔ yɛ wɔ nhyira sɛ nso wahwɛ dwumadi abɛdu mpɛmpɛnsuo yi living Yahweh 7 day Sabbath assemblies asafo nene yedi dwumadi abrewo nkwadisem omoni asem beboa dwumadi kitwe bi enu wa esua benefo so di ofu di apa ene piano de be na apostle kwagima breni abribia obekosoa de nkyerkyere pa eyi ni pa free ohaw ne musuomo etrini nipa ebie nipa komam wo Onyankopon asem ho no abrewo ntino Bomodi ya hye number yi so ema me ewo awurade mu hye ne nso 0242327172 0242327172 and one egu baby apostle kwagima ne din no egunu egudina se ufa number yi a misrew emwe bia wo a de beboa ama abreni abribia nkwagisam dwumedie ebekoso no bomodi ye wafemu de na obo ade ni rainfield ni wasifo de biarada 0242327172 and 0207211337 bomodi na kitwe bi enwa eso sojumedie mu na obo ade obeka oni wasifo na ebre na ye bre na yemfa branches ni bi emfa ntudwa kakra na living Yahweh apedwa living Yahweh apedwa junction living Yahweh apedwa junction there Wachebi road pineapple drink factory no wa memory da ebi any memory de bia yehie mu ewo ho no mu living Yahweh apedwa junction saranso na living Yahweh wasa adamanso wasa adamanso eno nso ye be hie mu ho memory da ebi memory de biara apedwa junction number ne da wa apedwa junction number no 0263144443 and 0556866275 chebi patemo nyina chebi ni patemo a bomodi wo so nkura yes betumi aye den ehia wo ho memeda be memeda biara saranso ena wasa adamanso nso ye wo aguna nkwanta living ye wo aguna nkwanta nso ye wo ho betumi afre 0547254697 living ye wo aguna nkwanta asanti achima gogo nso ye wo ho no ye presby school ni agogo hospital no ho ana ye wo memeda be be hiem e wo ho betumi afre 0549733558 na oni abomu asom living ye wo aguna so aduro nso ye wo new soul mail no new saw mill no ho na ewo unique academy ho na ewo bit me 0544689875 and 05407805 memeda be yenme de bia ehyiemu ewo ho no mo branches in there edoso bebrebe na mu share ade nsuma me tinie ubetnya afa ye main WhatsApp number no ye main WhatsApp platform number no fa udin any baby a wo fa send sa number no 0244183399 udini baby a wo fa send sa number no na ebi ase person who Asore bi wo baby a wo a se bi wo ho a be ma wo na de wo aye den ama wo ho no information bi so ni ho a pese bi ba ho so abomodin a se obema yaso aye den ati na de wo aka eye WhatsApp platform no ho branches in the doso bebrebe wasa ekropon living Yahweh wasa ekropon obetumi afre 0244241943 wasa ekropon saranso na living Yahweh bogoso so living Yahweh ye pm ho fre 0552062466 at the screen so fa meme de bi living Yahweh wenchi ye hyem ewo ho wenchi ye hyem ewo ho wenchi ye wo eye bunu wenchi okay yeah bunu wenchi yes and say ye wachim wenchi wo ho the way ye bunu wenchi ho na living Yahweh ye wo bunu wenchi aha 0249417934
ana 0249079587 yeshie mu ewo ho no mo say new branch na aba say yawa dom yawura northern region. Yes. Is that my next week tamaleba say bamboy aba bamboy body admo 2 weeks time. That's it. Yeshie mu ewo ho no mo eye bamboy living ya we bamboy wo bamboy ni impotemo a bole ha betnya share was 0240979502 and 0249417934 na ye share mu me da eye bamboy for the me da ebeni na wotwe ye na be shia free okon me de bia be shia mu ewo ho no mo de bomoden na a friend is saying eye asante kwa so living ya asante kwa so e ho so ye wo ho with me friend 02459119 no kintampo yeah side 919790 and 0249079589 Aguna Chrome. Yes, Aguna Chrome living ya we Aguna Chrome your Anglican school na ho na call Aguna Chrome me de be share e wo ho 0544689875 and a good screen is a good fan number no na woni share e wo ho living ya we kukuren to me living ya we wo 31st school no near Lorry Station why one ever cook to me a honor will be near 0241944534 remember the remember the be shame ewo momodi mentia sempan ent na fie emwa to anamon La Paz living ya La Paz so ye woni boy high tension near ni boy high tension e ho na ewo divine CB academy e ho na shame momodi a to anamon minia men say wada je say ubrekura e brenani Ebreni Fred 055-700-4522. Now the Shiemu Ewo Ho. Branches the doors will be in Krahadi. You will butcher Ashama Tema. Your community 3. Teshi Nungwa. You will C5. You will C5. Nungwa C5. Lekman school. No. A Juana Livia way. You will Bomodia say. Ubery Traquine. Now also bra. Na bra. Na yem na yan so. Mankasim. Miss Robbery. Living out Mankasim. Mankasim. Living yawe mankesim ya wo ho no mo mankesim tu wo mankesim ma misraw ya wo ya hwabado mankesim ma hwabado e ho na ye wo frana ma no wo screen so 0206342090 0544689875 na meme de bia ye hiem e wo ho no mo bomodian na hye nso your branches bebrebe pokuase ye wo ho akra ha de bebrebe tino takwa nso living yawe takwa Living ya we takwa, bomodia takwa, ye wo eye takwa community center. Aha, a horn ye wo 0552062466 0244241943. Mankasim ye wo ariabado. Order for a breno anya ye bre. Shane so fire WhatsApp number 0244183399. Baby, I want to branch in your home. Umaya Suntia. Ye mouth direction heading alcohol no more. Mankasim number na Abeda TV. Mankasim number na da ho no mo fa sisi ya. Achimuda. Living ya we achimuda. Ye woda odan kwantanum enkwant opposite odan stadium na ho na ewo. Eye Kaneshi food joint na cheap abrusane so ho na ewo. 0243275887. Mo ni share ho me de be share mo ewo ho akosombo so ye wa krade. Akosombo akrade na ewo with nya fanama no screen 0547178810 and as 0247755660 Sunyani Livia with Sunyani Tano so ye wo ho ye wo people so a record center wa 0546971601 e wo screen so with nya fa brekum Livia with brekum ye wo ho brekum shene so Livia with brekum bomodi ase woni e be bom na yasom e wo ho no mo Messimenti asempa na entnefie misraw entnefie tuanamon ebrenani ebreni hobium ebrenani ti tuanamon na woni yembom ensom arofo ebrene ayebre smisa twiwadwen edesi eye enkwagisam adwumedie no ne mmoa no bomode na boa bomode sanse nchechira urade akọ okwajiman wodi dum titiri yen yuta yesiswo se urade ansoma na akọ okwajiman nka emranti nka ebe de nka yen mu se ka minimini ya pasache nka ya sei ebia bibia boy dam kra da bo twedi empo Onyankopon enam na koaso ama ne yenso
kanebi na yenim Nyankopon asem ya ba be hu Nyankopon asem hwe de Awurade aye tu ya branti ababa wa ebreneni hwe na wansa ubre so dwumedi mu na boa 0242327172 0207211337 eye mobile money boa ebi opese wodi wo mo bi efa bank so Eco Bank Ghana friends Eco Bank Ghana Kwashiman branch account name ni Philemon Okon Ajiman account number 144-1000-450-903 144-100-450-903 bomodia na kitwe bi enwa isa share nso se enkwanye sam dwumedi abribia de brewa e wo social media handles ni na so YouTube no koho na subscribe eye Apostle Okon Ajiman channel no subscribe na ma refi se doma no na wa click so abribia se ncheche bi ba na wenya notification Twitter the Apostles House Instagram Apostle Okon Ajiman Facebook Apostle Okon Ajiman afenso no Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies ye official website livingyahwehgh.com livingyahwehgh.com ukoho a preaching ukoho no a edaso live ubetinya eden ahwe ewo so obodi nhiraw ene no ebre no ayebre enti no yenje mo fama apostle papa so maye pastor mensa pastor chi obodi e we nhiraw amen Oma yokodo mu no amen amen onye yakoma so ade ma amen amen ono ode afrase ye de be kwa wie pa yes ti be sira obade ya we say oma no nkonkon ne ngosira emidi hin wo ya brabo amen enen sampa no nua wutie me aba wo nchen yes asam na aba wo nchen aba tase na yiwudie wo ne mu bomoden se wo kwa Asore na ro Mpaboa me de me chika chiro se enyamfom so ne mu ya Asore bi so ho no mu a omo hye wo nyina ye sabe enu omo tutuo ani ahyede ye de ama wo mo na ehye mo sa sa omo nya sa aha edube so be ko obetran wo de boni atrada ne mu abobra bi a wo pe na enso na wo ro Mpaboa enya ahyede fitwe di ampo ya wo de kwa nyamfom so wa mpa nko so nyamfom so na emom no hwe no anka jiram se wo sha na kwa Asore ya kwa nyamfom so mpese be ka kire se school da na akomu no uwi amande school for nkola be kwa school when chechre ora omuso be shako ora be shako enti mo adwenye sharp yes when him round so na be shashe na jadi a wo kire no obadi hu yemo amen ene obadi a we hu yemo amen and sponsors if you pay omebo mo advert mama oh yes ya we nsham ebre na tia yen twedi ampo ya wento na nima di aba wo nche no tase na ba wo mpae asempa na chiri nsenchiri di achiri obadi ma ne nsenche ne ngosra mego so how be that so you am fanda ba mezia so no deliver spirit so nobody fit me apem bia no ne mitie ni wan mu kai no nshiraw adomenti amen